예, 여러분 안녕하십니까? Сайн байцгаана уу? 잘 지내셨습니까? За сайн сууцгааж байсан уу? 예, 제가 몽골에 처음 왔을 때 여기 계신 식구들이 반겨주셨습니다. За Монголд хамгийн анх ирэх үед одоо энд байгаа ахын дүүс маань намайг угтаа авч байсан. 그래서 중앙교회 이렇게 올 때마다 또 마음도 편안해지고 또 감사한 마음이 듭니다. За тэгээ төвч болгондоо ирэх бүртээ сэтгэл маань их амар тайван болоод бас их талархсан сэтгэл төрдөг. 오랜만에 뵙습니다. Удаан хугацааны дараа уулзчих шиг байна тийм ээ. 예, 잠깐 같이 기도드리겠습니다. За хамтдаа дүр залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхамд өрөн байдаг Бурхан минь талархлаа. 예수 그리스도의 보혈로 저희 모든 죄를 영원히 사해 주심에 감사드립니다. Есүс Христийн үнэт цусаар бидний бүхий л гэм нүглийг мөнхөд угаасанд талархаж байна. 하나님의 자녀들 또 주의 말씀 앞에 나왔습니다. Бурхан таны хүүхдүүд эзний өдөр өгийн өмнө ирсэн байна. 이 시간 성령께서 말씀을 통해 우리가 가야 할 길을 가르쳐 주시옵소서. Энэ цагт ариун сүнс та үгээр дамжуулан бидний явах ёстой замыг зааж өгөөрэй. 하나님의 자녀답게 어떻게 살아야 할지 가르쳐 주시옵소서. Мөн Бурхан таны хүүхдийн ёсоор хэрхэн амьдрах ёстойг минь заагаарай. 이 시간 각 교회에서 하나님의 자녀들 모여 있습니다. Энэ цагт чуулган тус бүрт Бурхан таны хүүхдүүд цугласан байгаа лээ. 하나님의 말씀으로 각 사람에게 교훈을 더해 주시옵소서. Бурхан та үгээрээ дамжуулаад хүн тус бүр сургамжийг айлтаарай. 마지막 때를 살아가고 있는 것이 분명합니다. Бид түүхийн төгсгөлд амьдарч байгаа нь үнэн билээ. 저희들 깨어서 아직도 이 복음을 모르는 불쌍한 영혼들에게 힘있게 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Бид сэргэг байж хараахан энэ сайн мэдээг мэдэхгүй байгаа олон хүмүүст сайн мэдээг хүчтэйгээр тараан амьдарч чадхад туслаарай. 특별히 내일부터 이 자리에서 또 집회가 있습니다. Онцгойлон маргаашнаас энэ газарт сайн мэдээний семинар байгаа илээ. 중앙교회 형제 자매들 한마음 한뜻으로 복음을 위하여 협력하는 집회가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Төвчүүлганы ахын дүүс маань Библийн семинарынхаа төлөө нэг зүрх сэтгэлээр нэгдэж семинартаа сайн мэдээ тараан оролцоход нь туслаарай. 오늘 모든 시종을 주 성령께만 의지합니다. Өнөөдрийн эхлээс дуусах бүхий л цагийг ариун сүнсэд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 예, 성경 여호수아 3장을 찾겠습니다. За Библийн Йошуа 3 дугаар бүлгээ сайж болъё. 여호수아 3장 3절 말씀입니다. За Йошуа 3-ын 3 дугаар ишлэл байна. 3절 말씀을 같이 읽겠습니다. За 3 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Ард олонд тушаан та нар өөрсдийн бурхан эзний гэрээний авдрыг Левийн тахилч нар дамнан явахыг хараад байрнаасаа хөдөлж араас нь даган явагтун. 여기 하나님 여호와의 언약궤를 매는 것을 보거든. За энэ дээр гарч байна. Бурханы гэрээний авдрыг дамнан явахыг хараад гэнэ. 또 6절 말씀도 보시면요. За мөн 6 дугаар ишлэл дээрээс харъя. 6절도 같이 읽겠습니다. 6-аг хамтдаа уншицгаая. Йошуа тахилч нартай ярин гэрээний авдрыг дамнан өргөөд хүмүүсийн өмнө голыг гатлан яв гэсэнд тэд гэрээний авдрыг дамнан өргөөд ард олны төрөнд явав. 여기도 언약궤를 메고 백성 앞서 건너라. За мөн гэрээний авдрыг дамнан өргөөд ард түмний өмнө яваа гэсэн. 그리고 이제 13절도 보시면요. За мөн 13 дугаар ишлэлээс харъя. 13절도 같이 읽겠습니다. 13-ыг хамтдаа уншийе. Бүх газар дэлхийн эзэн болох эзний авдрыг дамнан яваа тахилч нарын хөлийн ул Йордны усанд тавигдан зогсмогц Йордны урсгалан таслагдаж дээрээс урсаж байгаа ус овоорон тогтох болно гэв. 그 여호수아 3장에는
요단강이 갈라지는 놀라운 기적이 기록되어 있습니다. За Йошуа 3 дугаар бүлэг дээр Йордан гол хуваагдаж байгаа гайхалтай гайхамшиг бичигдсэн байна. 이스라엘은 40년 광야 생활을 마치고 드디어 약속의 땅 가나안으로 들어가기 직전의 상황입니다. За Израильчууд маань цөлийн 40 жилийн амьдралыг дуусгаад за эцэст нь Канаан нутаг руу орох гэж байгаа тэр агуулга гарч байна. 이제 마지막으로 요단강만 건너면 가나안 땅으로 들어갈 수 있습니다. За тэгэхээр одоо хамгийн сүүлчийн удаа Йордан голыг л гатлах юм бол Канаан нутаг руу орох цаг хугацаа ахна. 놀라운 기적을 앞두고 하나님께서는 이렇게 명령하셨습니다. За энэ тийм ээ маш чухал үйл явдлын өмнө Бурхан Израильчуудад тушаасаа. 이 법궤를 메고 백성들 앞서 건너가라. За тэр гэрээний авдрыг дамнаж яваад ард түмний өмнө гараад гатлаарай гэсэн байна. 제사장들의 발이 요단강 물에 잠기면 물이 갈라질 것이다. За тэр тахилч нарын хүлэн тийм ээ Йордан гол дүрмөгц, одоо зогсмөгц гол хаваагднаа гэсэн байгаа. 그래서 오늘 이 성경에 나오는 이 법궤를 중심으로 몇 가지 교훈을 받아보려고 합니다. За тэр өнөөдөр Библиэлд гарч байгаа гэрээний авдрын талаар хэдэн төрлийн сургамжийг хамтдаа авцгаая. 실제 이 요단강을 건너는 데 있어서 백성들은 이 말씀에 순종했고 하나님의 능력을 경험할 수 있었습니다. За боддоор энэ үгэн дээр гарч байгаагийн дагуу ард түмэн Бурхны үгэнд тийм ээ дуулууртай хандаж энэ үйл явдал ч гэсэндээ болсон байна. 함께 읽은 말씀에서 가장 중요한 부분은요. За саяны хамт уншсан үгнээс хамгийн чухал хэсэг нь 반드시 법궤를 메고 가야 했습니다. за гарцаагүй гэрээний авдрыг дамнаж явах ёстой байна гэж. 반드시 백성들 앞에 법궤가 먼저 가야 됐습니다. За гарцаагүй мөн ард түмний өмнө гэрээний авдрыг дамнаад гэрээний авдар өмнө нь явах ёстой байсан. 구약 성경을 읽다 보면 이 법궤에 대한 내용들이 많이 기록이 되어 있습니다. За хуучин гэрээг уншаад үзэх юм бол гэрээний авдартай холбоотой үгнүүд маш олон гардаг. 하나님은 광야 생활 가운데 이스라엘 백성들과 함께 하셨습니다. За бурхан цөлийн 40 жилийн амьдралын хугацаанд Израильчуудтай хамт байсан. 성막을 중심으로 하나님의 임재를 보여주셨고 За тэгээд ариун майхан төвлөж бурханы оршин байгааг илтгэж байсан. 성막 안에는 성소가 있었고 Мөн ариун майхан дотор ариунаас ариун газар гэж байсан. 성소 안에는 또 법궤가 있었습니다. За тэр ариунаас ариун газар дотор гэрээний авдар байсан байна. 우리가 성막이 중요하다는 것은 잘 알고 있는데요. За бид нар бол тийм ээ ариун майхан чухлаа гэдгийг сайн мэдэж байгаа. 법궤 또한 우리에게 아주 중요한 교훈을 하고 있습니다. За тэгвэл тэр дундаас гэрээний авдар маань ч ихсэн биднэрт маш чухал сургамжийг өгж байгаа хань. 법궤는 예수님을 상징하기도 하며 За гэрээний авдар маань Есүсийг илэрхийлж бэлэгдэж байгаа. 하나님의 말씀을 상징하기도 합니다. За мөн бурхны үгийг илэрхийлж байгаа хань. 그래서 이 법궤를 중심으로 이렇게 큰 사건들을 살펴보는 가운데 우리 신앙생활에 적용해서 생각해 보려고 합니다. За тэгвэл гэрээний авдартай холбоотой том үйл явдлуудыг бүгдээрээ сурангаа итгэлийн амьдралдаа сургамжийг авъя. 여기 줄로 잡으시고요. За энэ хэсгийг авчургаараа тогтоогоод 여기 앞에 출애굽기 25장을 찾겠습니다. за урд нь гарч байгаа гитлэл уушиг 25장 25 дахь бүлгээс харъя. 10절부터 보시면요. За 25-ийн 10 дугаар ишлэл дээрээс харуул 하나님께서 법궤를 어떻게 만들라라고 말씀하셨습니다. за бурхан гэрээний авдрыг хэрхэн хийх талаар хэлж өгсөн байна. 10절부터 14절까지의 말씀을 같이 읽어 보시겠습니다. 10-аас 14-р ишлэл хүртэл хамтдаа уншицгаая. Тэд хуйс модоор авдар хийх бөгөөд урт нь 2 тохой хагас, өргөн нь 1 тохой хагас, өндөр нь 1 тохой хагас байг. Чи авдрыг шижир алтаар бүр дотор гадаргүй бүрээд түүнийг тойруулан алтан имжээр хий. Чи түүнд зориулж 4 алтан гариг цутхан авдрын 4 хөл дээр байрлуул. Нэг талд нь 2 гариг, нөгөө талд нь 2 гариг байна. Чи хуйс модоор дамнуургууд хийж алтаар бүр. Авдрыг зөөхийн тулд авдрын хажуу талын гарихнуудад дамнуургуудыг шургуул. 여기 법궤를 어떤 크기로 만들어야 될지도 말씀하셨고 За үүн дээр гэрээний авдрыг ямар хэмжээтэй хийх вэ гэдгийг хэлж 어떤 өгсөн. 재료를 사용해야 될지도 말씀하셨습니다. За мөн ямар материал ашиглах вэ гэдгийг ч хэлж өгсөн байна. 그리고 중요한 것은요. За тэгээд чухал зүйл нь 법궤는 반드시 메고 이동해야 됐습니다. за гэрээний авдрыг зөөх үедээ гарцаагүй дамнуурган дээр тавиад мөрлөж зөөх ёстой байсан. 법궤 안에는 세 가지가 들어가 있었는데요. За энэ гэрээний авдар дотор 3 төрлийн зүйл байсан. 십계명이 기록된 두 돌판이
들어가 있었고 За 10 хууль бичигдсэн 2 чулуун автан байна. 만나를 담은 항아리도 들어가 있었고 За мөн маанаг дотроо хийсэн ваар байсан. 아론의 쌍난 지팡이도 들어가 За 있었습니다. мөн Аароны хэрэгжилж байсан таяг байсан. 하나님이 백성들에게 반드시 기억해야 될 것 세 가지를 넣어 두셨습니다. За тийм учраас бурхан тиймээ ард түмнэд заавалчгүй санах ёстой энэ 3 зүйлсийг сануулan энэ гэрээний авдар дотор хийсэн байна. 하나님의 공의를 기억해야 되고 За бурханы шудраг ёсыг санах хэрэгтэй. 하나님의 말씀을 기억해야 되고 Мөн бурханы үгийг санах ёстой. 하나님을 경외하는 것을 기억해야 됩니다. За мөн бурханаас эмээхийг сурах ёстой гэж хэлсэн байна. 그래서 이 법계를 중심으로 하나님은 이스라엘 백성들을 인도해 가셨는데 За тэгэхээр бурхан гэрээний авдраар дамжуулаад Израилийн ард түмнийг удирдах байсан. 중요한 것은 반드시 법계는 메고 가야 한다고 За 말씀하셨습니다. тэр дундаас хамгийн чухал зүйл нь гэрээний авдрыг зөөхийн тулд заавалчгүй дамнаж зөөх ёстой байсан гэсэн байна. 그래서 요단강을 건너는 데 있어서도 먼저는 제사장이 법계를 메고 가야 할 것을 말씀하셨습니다. За тэгэхээр Йордан гол хуваагдах тэр үйл явдлын өмнө ч гэсэндээ тахилч нар заавалчгүй гэрээний авдрыг дамнаж мөрлөөд зөөх ёстой байсан гэж хэлж байгаа. 오늘날 구원받은 성도는 말씀을 메고 가는 사람들이라고 할 수 있습니다. За тэгвэл энэ цаг үеийн аврагдсан итгэгчдийг үгийг тиймээ дамнаж явдаг үгийг мөрлөж амьдрэх хүмүүсээ гэж хэлж байна. 말씀을 앞세우는 사람들입니다. За тэр дүр төрх нь үгийг өмнөө тавьж байгаа, ихэнд тавьж байгаа дүр төрх байна. 우리는 말씀을 통해서 예수님의 보혈로 영원히 죄사함 받았다는 사실을 믿을 수 있었습니다. За бид нэр үгээр дамжуулаад Есүс өөрийн үнэт цусаараа бидний гим нүглийг мөнхөд угаасан гэдгийг сурсан. 법계를 메고 가는 모습은 오늘날 우리에게 이런 교훈을 하고 있습니다. За тэгвэл гэрээний авдрыг дамнан явна гэж байгаа нь энэ цаг үеийн бидэнд энэ сургамжийг хэлж байгаа. 항상 말씀을 앞세우고 За үргэлж үгийг өмнөө тавих 말씀에 хэрэгтэй. 순종하는 생활입니다. Мөн үгэнд дуулууртай хандаж байгаа амьдрал. 그렇게 했을 때 하나님의 능력이 나타난다. За тэгэх үед бурхны хүч чадал бий болно. 우리는 여호와의 궤를 메고 가는 사람들입니다. За бид бүхэн бол бурхны тиймээ энэ гэрээг одоо үүрээд явдаг хүмүүс ахна. 여기 이사야 52장도 찾겠습니다. За Исая 52 дугаар бүлгээс мөн харцгаая. 이사야 52장 11절 말씀입니다. Исая 52-ийн 11-р ишлэл. 이 말씀도 같이 읽겠습니다. За 11-р ишлэлийг мөн хамтдаа уншицгаая. Яв тэндээс гар бузар яманд бүү хөр тэндээс гараад цэвэр бай эзний сав суулгыг тээгчтэй. 여기 여호와의 기구 법궤를 가리키는데요. За эзний сав суулга гэж байгаа нь эзний гэрээний авдрыг билэгдэж байгаа. 주님은 우리를 부정한 세상 속에서 우리를 부르셨습니다. За эзэн бид бүхнийг маш бузар байх тэр ертөнц дундаас дуудсан байна. 떠날지어다 떠날지어다. За тэгээд яв гэж хэлж байна. 부정한 것을 만지지 말지어다. Бузар яманд бүү хүрээ. 그리고 여호와의 기구를 매는 자여 우리를 부르고 За 있습니다. тэгээд эзний сав суулгыг тээгчтэй гэд бид нарыг дуудаж байна. 우리는 구원받은 것으로 끝이 아닙니다. За бид бүхэн аврагдаад дууссан болсон гэсэн үг биш 이제는 ээ. 여호와의 궤를 메고 가는 사람들이 되었습니다. За одоо бид бүхэн эзний энэ сав суулга буюу гэрээний авдрыг тээж амьдрэх хүмүүс болсон байна. 스스로 정결케 하는 가운데 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살게 되었습니다. За өөрсдөө цэвэр байлгаад эзэнд алдрыг өргөдөг амьдралаар амьдрэх хүмүүс болсон байна. 오늘 처음 찾은 말씀에 보시면 За тэгвэл хамгийн ихэнд өнөөдрийн олж харсан үгнээс харвал 결국 요단강을 건널 때에도 법계 중심으로 백성들이 이동을 했습니다. за Йордан голыг гатлах үед ч гэсэн ард түмэн гэрээний авдрыг төвлөж хөдөлсөн байна. 다시 여호수아 3장에 보시면요. Буцаад Йошуа 3 дугаар бүлгээс харъя. 당시에 상황이 어떠했는지를 깊이 묵상해 보겠습니다. За тухайн үеийн нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэдгийг тунгаан бодож үзье. 이 첫 번째 이 법계 중심의 사건은 법계를 메고 요단강을 건넌 사건입니다. За хамгийн анхны тиймээ гэрээний авдрыг одоо гэрээний авдрыг дагаж явж байгаа энэ үйл явдал нь Йордан гол хуваагдах үед байсан энэ үйл явдлыг хэлж байна. 14절 보시면요. 14-р ишлэлээс харах юм бол 14절부터 15절까지의 말씀입니다. за 14-өөс 15 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Ингээд ард олон Йордны гаталхаар майхнаа буулган хөдөлж гэрээний авдрыг дамнан яваа тахилч нар ард түмний өмнө тэргүүлэн явлаа. Ургац хураалтын өдрүүдэд Йордан бүх эргээ халин үерэлдэг байв. Авдрыг дамнан яваа тахилч нар Йорданд орж хөлөө усны захад дүрмэгц. 하나님의 능력이 언제 나타났는가? За бурхны хүч чадал хизээ бий болсон бэ? 법궤를 메고 요단강을 건너기 위해 발을 디뎠을 때 물이 갈라지기 시작했습니다.
За Йордан гол руу тиймээ хуваагдахын тулд орохоор тэг гэрээний авдрыг үүрээд тэр усны захад хөлөө дүрмэгц бурхны гайхамшиг биелсэн гэж. 앞서서 홍해 바다를 건넌 사건도 있었습니다. За түүний энэ үйл явдлын өмнө улаан тэнгис хуваагдаж байгаа үйл явдал болдог. 홍해 바다를 건너는 모습은 구원을 받고 침례받는 모습의 모형이 됩니다. За улаан тэнгис хуваагдаж байгаа үйл явдал маань тиймээ аврагдаж байгаа тэр дүр төрхийг илэрхийлж хэлж байгаа. 여기 요단강을 건너는 모습은요. За харин Йордан гол хуваагдаж байгаа нь 신앙생활 가운데 하나님의 능력을 받을 수 있는 방법을 이야기하고 있습니다. за итгэлээр амьдрах явцад бурхны хүч чадлыг авч чадах тэр аргыг хэлж өгч байгаа. 여기 놀라운 기적이 나타났습니다. За энэ үед гайхалтай гайхамшиг бий болсон. 하나님의 말씀대로 순종했을 때 하나님의 능력이 나타났습니다. За бурхны үгийн дагуу дуулууртай хандах үед бурхны хүч чадал бий болсон. 말씀을 앞세웠을 때 우리 인생 가운데 하나님의 능력이 임하는 겁니다. За үгийг бид бүхэн өмнөө тавих үед бидний амьдралд бурхны хүч чадал бууж ирнэ. 요단강을 건넌 사건은 힘 있는 신앙생활의 모형으로 우리에게 보여주고 있습니다. За Йордан гол хуваагдаж байгаа энэ үйл явдал маань хүчтэйгээр итгэлээрээ амьдрах тэр дүр төрхийг хэлж өгч 우리가 байгаа. 말씀에 순종할 때 하나님의 능력이 나타난다. За бид бүхэн үгэнд дуулууртай байх үед бурхны хүч чадал биелэгдэнэ гэсэн үг. 근데 당시의 상황을 보면요. За гэхдээ тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харуул 여기 15절에 요단이 몸에 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. За 15 дугаар ишлэл дээр ургац хураалтын өдрүүдэд Йордан бүх эргээ халин үерэлдэг байваа гэсэн. 물살이 강하게 몰아치고 있었고 За тэгэхээр маш хүчтэй тийм ээ голын ус урсаж 언덕에 байсан. 물이 넘치는 상황이었습니다. За мөн тэр эргээ хальж үерэлдэг тийм одоо 근데 үйл явж болдог байсан. 반드시 제사장의 발이 들어가야만 하나님의 능력이 나타나는 상황입니다. За гэтэл энэ үед тийм ээ гарцаагүй эхлээд тахилч нар тэр голд хөлөө дүүрэх үед нь бурхны ажил биелэгдэх ёстой байсан. 우리에게 순종할 때 하나님의 능력이 나타난다는 것을 보여주고 있습니다. За тэгвэл бид бүхэнд дуулууртай хандах үед бурхны хүч чадал биелдэгэ гэдгийг харуулж өгч байгаа. 우리가 생을 살다 보면 이런 요단강을 만날 때가 있습니다. За бид нар ч гэсэн амьдрал дундаа ийм Йордан голтой тулгарах үе байдаг. 물이 언덕에 넘치는 상황이어서 За энэ гол тийм ээ бүх эргээ хайлан үерлээд 두려운 겁니다. айж байгаа хань. 우리가 이 백성들이라고 생각해 볼까요? За бид бүхэн өөрсдийгөө энэ ард түмэн байна гэж бодъё. 우리가 언약궤를 맨 제사장이라고 생각해 볼까요? За бид нэр өөрсдийгөө гэрээний авдрыг дамнаж явж байгаа тахилч нар байна гэж бодъё. 앞에 요단물이 넘쳐 흐르고 있습니다. За яг нүдний маань өмнө тийм ээ Йордан гол эргээ хайлаад үерлчихсэн маш хүчтэй урсаж байна. 우리도 인생을 살다 보면 이러지도 저러지도 못하는 그런 상황들이 있습니다. За бидний амьдрал ч гэсэндээ тийм ээ яах ч боломжгүй тийм нөхцөл байдал тулгарх үе байгаа. 언제 하나님의 능력이 나타났죠? За тэгвэл ямар үед нь бурхны хүч чадал биелэгдсэн бэ? 물에 발이 잠기자. Тэр хөлөө усны захад дүрэх үед нь. 그때 즉시로 요단강 물이 갈라졌습니다. За тэр үед тэр даруй Йордан гол хуваагдсан байна. 한 걸음 딱 순종했을 때 하나님의 능력이 나타난 겁니다. Тэр нэг алхам дуулууртай хандах үед бурхны хүч чадал биелэгдэж байна гэсэн. 하나님을 경외하는 자에게 하나님은 또 다른 길을 준비해 주십니다. Тэр бурхнаас имэж байгаа нэгэнд бурхан өөр нэгэн шин замыг бэлдсэн байдгаа гэсэн үг. 우리가 뒤로도 못 가고 앞으로도 못 가는 그런 상황들이 맞이할 때가 있는데요. За бид нар ч гэсэн тийм ээ хоошоо буцах боломжгүй, урагшлах боломжгүй тийм нөхцөл байдал тулгардаг. 전도서 7장에는 말씀하십니다. За номлогчийн үгс 7 дугаар бүлэг дээр гарсан байна. 하나님을 경외하는 자에게 이 모든 일에서 벗어나게 해주겠다. За бурхнаас имэж байгаа нэгнийг энэ бүх тийм ээ үйл явц, энэ бүх хэцүү хүнд байдлаас нь гарганаа гэсэн. 우리가 믿는 능력의 하나님은 제3의 길을 항상 준비해 주십니다. Тэр бидний итгэж байгаа бурхан маань үргэлж 3 дахь гарцыг харуулж өгдөг. 하나님을 경외할 때, Яагаад вэ? Ямар үед вэ? Бурханаас эмээх 하나님 үед. 말씀을 앞세울 때, Бурханы үгийг өөрийнхөө амьдралын ихэнд тавих 그 үед. 말씀에 내가 행동으로 순종할 때 За бас тэр үгэнд би өөрийн үйлдэлээрээ дуулууртай хандах үед. 주님이 그 어려움을 열어주시는, 해결해 주시는 것을 경험하게 되는 겁니다. За бурхан тэр үтэмээ хүнд хэцүү асуудлуудыг нь шийдвэрлэж өгж байгааг бид бүхэн амьдралдаа мэдрэх болдог байна. 우리 살다 보면은 정말 어려운 상황들을 만나게 되잖아요. За амьдрал дунд ч гэсэндээ маш хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай тулгарх үе байдаг. 그때 우리는 하나님의 뜻이 무엇일까에 귀를 기울여야 됩니다. За тийм үедээ бид бүхэн бурханы хүсэл юунд байгаа вэ гэдэгт чихээ андуулах хэрэгтэй. 하나님이 왜 나에게 요단강을 허락하셨을까? За бурхан яагаад надад энэ Йордан голыг зөвшөөрсөн юм болоо? 그럴 때일수록 하나님 말씀 그 세미한 소리에 귀를 기울여야 되는 겁니다. Тэр тийм байх чинээгээр бурханы хүсэл юунд байна вэ гэдгийг мэдхийн тулд бурханы намуухан дуу сонсох гэж хичээх хэрэгтэй байна. 우리가
하나님 말씀을 메고 가는 사람들입니다. За бид бүхэн болвол Бурхны үгийг тийм ээ үүрч амьдрдаг хүмүүс ээ. 어쩌면 내 앞에 있는 요단강은 순종할 수 있는 기회가 되는 겁니다. Тэр магадгүй миний өмнө байгаа энэ Йордан гол маань намайг дуулууртай хандаж чадхад хүргэх боломж болж иж болно. 말씀으로 우리가 가야 할 길을 가르쳐 보여주시고 За үгээр дамжуулаад бидний явах ёстой замыг зааж өгч байгаа. 그 길로 가는지를 주목하십니다. За тэгээд тэр замаар нь явж байна уу гэдгийг бид бүхнийг хараад байж байдаг. 혹시 요단강을 만났다면 내가 순종하는지 순종하지 않는지를 하나님이 주목하고 계시는 겁니다. Тэр магадгүй хэрвээ яг одоо надад Йордан гол байгаа бол Бурхан намайг дуулууртай хандах нь үгүй юу гэдгийг маань харж байгаа гэсэн үг байна. 순종하면 역사가 나타난다. За дуулууртай хандах үед Бурханы ажил биелэгдэнэ. 여기 3장 17절 보시면요. 3-ын 17 дугаар ишлэлээс харвал 3장 17절 말씀 같이 읽겠습니다. за 3-ын 17-г хамтдаа уншицгаая. Бүх Израиль үндэстэн даяараа Йордныг хуурай газраар гаталж дуустал эзний гэрээний авдрыг дамнан яваа тахилч нар Йордан голын тэхий дунд хуурай газар дээр бат зогссоор байлаа. 여러분 이 모습을 상상해 보십시오. За энэ дүр төрхийг та бүхэн төсөөлөн бодож үзээрэй. 우리가 요단강을 건너고 있는 백성들이라고 생각해 За 볼게요. бид нар өөрсдийгөө Йордан голыг гатлаад гарч байгаа ард түмэн гэж бодъё. 언약궤를 맨 제사장들이 요단 가운데 굳게 서 있습니다. За тэгвэл гэрээний авдрыг дамнан явж байгаа тахилч нар Йордан голд орж зогссон байна. 물은 옆으로 갈라져 있습니다. За тэр үед тийм ээ голын ус хоёр тишээ хуваагдсан байна. 그 마른 땅을 건너면서 백성들의 마음은 어떠했을까요? За тэгвэл тэр үед энэ хуурай газрыг гаталж байсан ард түмэн ямар зүрх сэтгэлтэй байсан болоо. 순종할 때 주님은 능력을 나타내 보여줄 뿐만 아니라 За дуулууртай хандах үед нь Бурхан өөрийн хүч чадлаа харуулаа зогсохгүй 정말 이 마른 땅을 건너면서 감사함도 허락해 주신 겁니다. хуурай газраар гатлуулах үед нь тийм ээ талархсан зүрх сэтгэл ч гэсэн төрсөн 이 баха. 마른 땅을 건너면서 백성들은 감격하고 감동하고 크게 하나님께 감사했을 겁니다. За тэгэхээр ард түмэн хуурай газраа гатлангаа тийм ээ маш ихээр сэтгэл нь хөдөлсөн мөн Бурханд маш ихээр талархсан байж таарна. 겨우 물만 갈라진 것이 아니고요. За арай ядаж тэр голын ус хуваагдсан юм биш. 진흙 땅도 아니고 마른 땅을 편안하게 건널 수 있었습니다. За мөн тийм ээ голын ус учраас тэр гол хуваагдах үедээ шавартай нойтон газар байсан юм биш хуурай хатсан газар байсан. 우리가 한 걸음 순종만 할 수 있다면 Тэр бид бүхэн нэг алхамл дуулууртай хандаж чадвал 하나님께서는 완벽한 은혜를 준비해 주신다. Бурхан бүрэн төгс нэгүслийг мэдрүүлнэ гэсэн үг. 이 엘리야가 주님의 일을 하다가 지쳤습니다. За Илия иш үзүүлэгч эзний ажлыг хийх үедээ маш их цутсан үе байсан. 로뎀나무 아래에서 스스로 죽기를 구하고 있었습니다. За тэгээд тац модны доор суугаад тийм ээ өхийг хүсэмжилж байсан гэж. 광야길 가운데 들어가서 괴로워하고 있었습니다. За мөн цөлийн тийм ээ зам руу ороод маш их зовлон амсаж 그때 байсан. 비로소 그 주님의 세미한 소리를 들을 수 있었습니다. За тэр үедээ Илия эзний намуухан хоолойг сонсож чадсан. 우리도 지칠 때가 있고 За биднэрт ч гэсэн цуцах үе байгаа. 요단강과 같은 상황을 맞이할 때가 있는데 За мөн Йордан голтой адил тийм нөхцөл байдалд орох үе байна. 세미한 주님의 음성에 귀를 기울일 수 있는 기회가 된다. За тэгвэл тэр нөхцөл байдал маань эзний намуухан хоолойд чихээ хандуулж чадах боломж болдгоо гэсэн. 분명히 전혀 길이 보이지 않았는데요. За огтхонч тийм ээ явах зам харагдахгүй байна. 순종하면 주님이 그 길을 열어주시는 겁니다. За гэтэл дуулууртай хандах үед эзэн тэр гарцыг нээж өгдөгөө. 우리는 순종에 대해서 계속 배우고 있습니다. За бид бүхэн бол дуулууртай байдлын талаар үргэлжлүүлэн байнга сурдаг. 근데 왜 순종이 안 될까? За гэхдээ яагаад дуулууртай хандаж чаддаггүй бол? 이런 자기 경험, 자기 생각, 자기 방법이 더 앞서는 겁니다. Тэр яагаад вэ гэхээр өөрийн маань туршлага, өөрийн маань бодол тийм ээ, өөрийн маань арга зам уртж байдаг учраас. 법계는 어떻게 해야 된다고 말씀드렸죠? За гэрээний авдрыг яаж авч явах ёстой гэсэн бэ? 법계가 먼저 가야 되는 겁니다. Тийм ээ, өмнөө тавиад авч явах ёстой. 우리는 гэсэн. 법계를 메고 가는 사람들입니다. За бид бүхэн гэрээний авдрыг дамнаж яваа хүмүүс. 자기 생각을 앞세우는 것이 아니라 Тэр өөрийнхөө бодлыг өмнөө тавих биш. 하나님의 말씀을 앞세우는 겁니다. Бурхны үгийг ихэнд тавина гэсэн үг. 갈릴리 호수에 베테랑 어부였던 베드로를 우리는 잘 알고 있습니다. За Галил нуурын дээр тийм ээ загас барихтаа маш их мэрэгшсэн удаан хугацаанд загас барьсан Петрийг бид бүхэн мэднэ. 밤새도록 수고하여 그물을 던졌지만 한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다. За шүнжэнгөө тийм ээ загас барих гэж тороо шийдсэн ч гэсэн ганц ч загас барьж чадаагүй. 자기 방법으로 전에 행했던 대로 했거든요. Тэр өөрийнхөө арга барилаар тийм ээ өмнө нь яаж загас барьдаг байсан шигээ барьдаг байсан. 근데 물고기가 안 잡히는 거예요. За гэтэл тэр өдөр ямар ч загас баригдсангүй. 맨날 던졌던 잘 잡히던 장소인데 За байнга л тороо шиддэг байсан загас сайн баригддаг газар байсан. 그날따라 노력하는데도 안 되는 겁니다. За гэтэл тэр өдөр байх чинээгээр тийм ээ хичээгээд ч загас баригдсангүй. 예수님께서 말씀하셨습니다. Есүс айлцсан 깊은 байна. 데로 가서 다시 그물 던져봐라. За тийм ээ усны гүн рүү нь очиж тороо хаяа. 베드로가
말씀에 의지하여 그물을 던졌습니다. За Петр тийм ээ үгэнд найдаж үгэнд түшиглээд тороо хайсан гэж 어떻게 됐죠? гардаг. Тэр үед юу болсон бэ? 그물이 찢어질 정도로 물고기가 많이 잡혔습니다. За тор нь урагдах тийм ээ хэмжээгээр маш олон загас баригдсан. 우리에게 гэж 무엇을 харсан. 교훈하고 있을까요? За тэгвэл эндээс бид бүгдэнд өгж байгаа сургамж нь юу вэ? 자기 방법, 자기 생각으로 사는 게 아니다. Бид бүхэн өөрсдийнхөө арга байдал, өөрсдийнхөө тийм бодлоор амьдрах биш. 우리는 말씀을 앞세우고 말씀에 순종하는 위치에 있습니다. За бид бүхэн үгийг тийм ээ өмнөө тавьдаг, үгэнд дуулууртай ханддаг тэр байр суурьнд байгаа хань. 이 요단강을 건넌 이후에 첫 번째 만나는 게 여리고성 전투였는데요. За Йордан голыг гатсны дараа хамгийн түрүүнд учирсан зүйл нь Ирихо цайз байсан. 여리고성을 무너뜨릴 때도 За 마찬가지였습니다. Ирихо цайзыг тийм ээ эслэн авах үед ч гэсэндээ ялгаагүй. 법궤를 메고 돌았습니다. Гэрээний авдрыг дамнаад тэгээд Ирихо цайзыг тойрдог. 계속 반복되고 있는 겁니다. За энэ ч гэсэн үргэлж давтагдсан гарч байгаа. 자기 경험으로 무기로 싸운 게 아닙니다. Өөрийнхөө тийм ээ арга барилаар зэр зэвсгээр дайдсан юм биш. 군사 훈련, 군사 작전을 세운 것도 아닙니다. За цэрэг армийн тийм ээ ямар нэгэн тактик боловсруулж байлцсан юм шээ. 법궤 메고 돌아라. Гэрээний авдрыг дамнаад тойроорой гэсэн байна. 결과적으로 여리고 성벽이 무너졌습니다. За тэгээд үр дүнд нь Ирихо цайз маань нурсаа. 그리스도인들은 세상적인 방법으로 싸우는 사람들이 아닙니다. За тэгэхээр Христэд итгэж хүмүүс маань тийм ээ өөрсдийн арга барил ертөнцийн аргаар тулалддаг хүмүүс биш 자기 ээ. 경험으로 행하는 사람들이 아닙니다. За мөн өөрсдийнхөө туршлагаар амьдрдаг хүмүүс биш ээ. 말씀이 나에게 무엇을 가르쳐주고 있는가? Үг надад юуг зааж өгч байна вэ? 말씀이 나에게 어느 길로 가라고 알려주고 있는가? За үг надад аль зам руу яваарай гэж хэлж байна вэ? 우리는 순종으로 싸우는 사람들입니다. За бид нэр түүнд нь дуулууртай хандаад дуулуураар байлддаг хүмүүс. 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. За тийм ээ эзнийг бүхий л замдаа таньж мэдээ. Тэгвэл амьдралын чин замыг шулуун болгоно гэсэн. 하나님이 곧 말씀이잖아요. Тэр бурхан өөрөө үг байна. 항상 말씀에 의지할 때 하나님이 그 길을 가르쳐 보여주신다. Тэр бид бүхэн үргэлж үгэнд дуулууртай хандах юм бол бурхан явах замыг маань харуулна гэсэн. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. За эзний үг миний хөлдөх дэнлүү замдах гэрэл юм 이 аа. 세상은 어둡습니다. За энэ хорвоо дэлхий маш харанхуй байгаа. 우리는 그 어두운 길을 걸어가고 있습니다. За тэгвэл бид бүхэн тэр харанхуй замаар алхаж явж байгаа. 말씀이 빛입니다. Тэгвэл тэр замд маань үг миний гэрэл болно гэсэн үг. 그래서 오늘 그 요단강을 건넌 사건을 통해서 순종했을 때 하나님이 능력이 나타난다는 것을 알 수 있었습니다. За тэгэхээр Йордан гол хуваагдаж байгаагаар дамжуулаад бурхны үгэнд дуулууртай хандах үед бурхан ажилдгаа гэдгийг хамт 그래서 сурлаа. 우리는 순종으로 이 세상을 살아가는 사람들입니다. За тийм учраас бид бүхэн дуулууртай хандаж энэ дэлхий дээр амьдрах хүмүүс 그 ахнаа. 다음 있었던 사건은요. За түүний дараагийн үйл явдал нь 사무엘상 4장을 찾겠습니다. 1-р Самуэль 4-ийг хайж олъё. 사무엘상 4장 1-р Самуэль 4-р бүлэг байна. 이 절 보시면요. 4-ийн 2-р ишлэлээс харвал 이 블레셋과 이스라엘 백성들이 전투하는 모습입니다. за филистичүүд болон израильчууд хоорондоо дайтаж байгаа тийм агуулга байна. 여기서도 언약계 법궤가 등장하는데요. За энд ч мөн эзний гэрээний авдар гардаг. 2절부터 4절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. За 2-оос 4-р ишлэл хүртэл хамтдаа уншицгаая. Филистичүүд Израильтай тулалдахаар жагсаж ирсэн бөгөөд тулаан газар авахад Израиль филистичүүдэд цохигдсон. Филистичүүд хээр талд тэдний цэргээс 4,000 орчим хүнийг алав. Ард олныг хооронд буцаж ирэхэд Израилийн ахмадууд эзэн яагаад өнөөдөр биднийг филистичүүдэд цохиулсан бэ? Шилогоос эзний гэрээний авдрыг өөрсдөө авчиръя. Тэгвэл тэр бидний дунд ирж биднийг дайснуудын гараас аврах юм гэж хэлжээ. Тиймээс ард олон Шило руу хүмүүсийг илгээж херубуудын дээр орших төг түмдийн эзний гэрээний авдрыг тэндээс авчирв. Илигийн 2 хөвгөн Хофны Пинихас нар бурхны гэрээний авдрын хамт тэнд ирлээ. 예, 이스라엘과 블레셋과의 전투입니다. За Израильчууд болон Филистичүүдийн тулалдаан энд гарч байгаа. 이스라엘이 크게 패하는 장면을 같이 읽었습니다. За сая бол Израильчууд маш ихээр хохирж байгаа тийм хэсгийг уншлаа. 군인 4,000명이 죽었습니다. За Израильчуудын цэргээс 4,000 орчим хүн үгсэн гэж. 이스라엘 장로들은 이렇게 말합니다. За тэгээд Израилийн ахмадууд ингэж хэлж байна. 여호와께서 어찌하여 패하게 하셨는고? Эзэн яагаад өнөөдөр биднийг Филистичүүдэд цохиулсан бэ? 그리고 법궤를 가져다가 다시 싸우기 시작했습니다. За тийм учраас
учраас гэрээний авдрыг авчраад дахин тулалдъя гэсэн байна. 결과는 어떻게 되었을까요? За тэгээд үр дүнд нь юу болсон бэ? 더 크게 패하게 됩니다. Илүү их хохирсон гэж байгаа. 10절 보시면요. 10 дугаар ишлэлээс харвал 10절과 11절 말씀도 같이 읽겠습니다. за 10 11 дугаар ишлэлийг мөн хамтдаа уншийе. Тэгээд филистчүүд тулалдсанд Израиль цохогдон хүн бүр майхан руугаа зогтов. Израилаас 30 мянган явган цэрэг хүсэр унсан нь аимшигтай том ялагдал байлаа. Бурхны авдар булагдаж Илигийн хоёр хүүгэн Хофны Пинихас нарч алуулав. 좀 이상하지 않습니까? За их сонин үйл явдал гарч байгаа сте. 법궤를 가지고 와서 다시 싸웠는데 더 크게 진 겁니다. За гэрээний авдрыг тийм ээ авчрээд дахин тулалдтал бүр илүү том ялагдал хүлээсэн гэж байна. 법궤까지 빼앗기게 되었습니다. За бүр гэрээний авдрыг хүртэл булаалгасан. 당시 제사장이었던 엘리, 홈니와 비느하스 아들까지 다 죽었습니다. За мөн тухайн үед байсан Илигийн хоёр хүүгэн Хофны Пинихас хоёр ч гэсэн алуулсан гэж гарч байна. 왜 이런 일이 여기 기록돼 있을까요? За тэгвэл энэ хэсэгт яагаад энэ үйл явдал бичигдсэн бэ? 여기 홈니와 비느하스는 사무엘상에 보면은 불량자라고 되어 있습니다. За энэ Хофны Пинихас хоёрыг харах юм бол Самуэль номон дээр ойлгигүй хүмүүс байсан гэж гарсан. 하나님을 알지 못하였더라. Бурхныг мэддэггүй байсан. 그러니까 이들의 신앙이 지금 엉망인 상태에서 블레셋과 싸우고 있는 겁니다. Тэр эдний итгэл нь тийм ээ эмх замраагүй байх энэ үйл нөхцөл дундаа филистчүүдтэй тулалдсан байна. 처음에 한번 졌으면 회개하고 자신들의 신앙을 살펴봐야 되는데 За эхлээд нэг удаа ялагдсан бол тийм ээ гимшэд өөрсдөө эргэж харах хэрэгтэй байсан. 법궤를 가져다가 다시 싸우려고 하는 겁니다. За гэтэл гэрээний авдрыг авчрээд дахин тулалдъя гэсэн байна. 이 사건이 우리에게 주는 교훈이 있습니다. За тэгвэл энэ үйл явдлаас бидэнд өгж байгаа сургамж байна. 이 이스라엘 사람들이 자신들의 육신적인 목적을 법궤를 이용해서 사용하려고 했던 겁니다. За энэ Израильчууд маань өөрсдийнхөө тийм ээ махбодын хүслийг гүйцэтгэхийн тулд эзний гэрээний авдрыг ашигласан байна. 하나님은 우리에게 절대 이용당하시는 분이 아닙니다. За бурхан бол огтхонч бид бүхэнд ашиглуулах нэг юм бишээ. 우리는 성경의 하나님을 믿습니다. За бид бүхэн Библийн бурханд итгэдэг. 지금 이스라엘 백성들은 법궤를 이용해서 승리하려고 했던 겁니다. За гэтэл энэ үед Израильчууд тийм ээ гэрээний авдрыг ашиглаад энэ дайн тулалдаанд ялъя гэж хэлсэн. 우리가 믿는 하나님에 대한 바른 지식을 가지고 있어야 됩니다. За тэгвэл бид бүхэн бурхан руу хандсан зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. 하나님은 인간에게 절대 이용당하시는 분이 아닙니다. За бурхан бол хизээч хүнд ашиглуулахаар нэг юм биш байна. 여호와라는 그 이름 자체가 스스로 존재한다라는 뜻을 가지고 있습니다. За Яхова гэдэг нэр маань өөрөө тийм ээ өөрөөрөө оршигч, юунаас ч хамааралгүй оршигч гэсэн утгатай. 하나님은 시간과 공간 속에 계시는 분이 아닙니다. За бурхан бол цаг хугацаа орон зайн дотор байрагддаг нэг юм биш. 나는 알파와 오메가요, 처음과 나중이요, 시작과 끝이다. За би бол альфа ба омега, эхэн ба эцэс, эхлэл ба төгсгөл юм аа. 하나님을 사람의 모습으로 생각할 수 없습니다. Тэр бид бүхэн бурхныг хүний дүр төрхөөр бодож болохгүй 하나님 гэсэн. 모세에게 말씀하셨습니다. За бурхан Мосед айлцсан 나는 байна. 스스로 있는 자니라. Би бол би байгаа юм. 하나님은 스스로 누구의 도움 필요 없이도 존재하시는 분입니다. Тэр бурхан хэний ч туслалцаагүйгээр оршин байдаг нэгэн гэсэн. 근데 이스라엘 백성들은 그 하나님을 이용해 가지고 자기 육신적인 목적을 이루고자 했던 겁니다. За харин Израильчууд тийм ээ энэ бурхныг ашиглаад өөрсдийнхөө махбодын хүслийг гүйцээе гэсэн байна. 우리 사도행전 17장을 찾겠습니다. За бүгдээрээ Үйлс 17 дугаар бүлгийг хайж олъё. 사도행전 17장 25절 말씀입니다. За Үйлс 17-гийн 25 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. За 17-гийн 25-ыг хамтдаа уншийе. Тэр өөрөө амь амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг учраас ямар нэгэн юмар дутагдсан мэт хүний гарыг тэр өөртөө үйлчлүүлэхгүй. 하나님은 인간에게 주시는 분입니다. За бурхан бол хүн төрлөختөнд өгдөг нэг ээ. 하나님은 무언가 부족한 분이 아닙니다. За бурхан ямар нэгэн юмар дутдаг нэг юм шээ гэж байна. 생명과 호흡과 만물을 인간에게 주시는 분이다. Амь амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөгөө. 무엇이 부족해서 사람의 손으로 섬김을 받는 분이 아니다라고 명확히 말씀하고 있습니다. За ямар нэгэн юм дутагдсан мэт хүний гарыг тэр өөртөө үйлчлүүлэхгүй. 하나님은 모든 것이 완벽하신 분입니다. Тэр бурханд бол тийм ээ бүхий л зүйлэн төгс төгөлдөр байж байдаг нэг ээ. 하나님은 말씀으로 만물을 창조하셨고 За бурхан үгээрээ бүхий л газар дэлхийг бүтээсэн. 말씀으로 지금도 운영해 가시며 Үгээрээ одоо энэ орчлон ертөнцийг хөдөлгөн удирдах байгаа. 말씀으로
만물을 붙잡고 있습니다. За мөн үгээрээ энэ бүхий л зүйлсийг зууран барьж байгаа гэсэн үг. 하나님 말씀 한마디면 천지가 일제히 선다고 말씀하셨습니다. Тэр бурхан үгээ айлтгахад тийм ээ тэнгэр газар бүхэлдээ хамтдаа зогсноо гэж гарсан. 하나님은 모든 것을 혼자서 하실 수 있는 분인데 Тэр бурхан ганцаараа ч байсан бүх зүйлийг хийх боломжтой нэгэн. 우리에게 하나님의 일을 할 수 있는 기회를 주시는 겁니다. Тийм ээ бид бүхэнд харин бурхан ажиллаж болох боломжийг өгж байна гэсэн үг байна. 하나님을 내가 도와드리는 게 아니고요. За би бурханд туслаж байгаа юм биш. 하나님이 나를 사용해 주시는 겁니다. Бурхан намайг хэрэглэж байна 이것은 гэсэн. 너무나 큰 놀라운 은혜라고 할 수 있습니다. За үүнийг маш том гайхмаар нэгүсэл гэж хэлж болж байна. 하나님을 위해서 자신을 헌신하고자 하는 그 백성들에게 하나님의 일을 맡겨주시는 겁니다. За бурханы төлөө тийм ээ зориулъя гэж хүсэж байгаа тэр ард түмэнд бурхан ажиллаж болох боломжийг өгж байна. 이스라엘 백성들은 하나님을 이용하려고 했던 겁니다. За харин Израилийн ард түмэн бурханыг ашиглах гэж оролцсон байна. 오늘날 자신의 육신적인 목적을 이루고자 하나님을 이용하는 사람들이 있습니다. За энэ цаг үед ч гэсэн тийм ээ өөрийнхөө махбодийн хүслийн төлөө бурханыг ашиглах зорилготой хүмүүс байдаг. 어떤 모습일까요? За тэгвэл энэ нь ямар төр төрхийг хэлж байгаа юм болоо. 사실 세상의 모든 종교가 이와 같습니다. За яг үнэндээ ертөнцийн байгаа бүхий шашин яг үүнтэй адилхан байдаг. 자기들이 편하고자 만든 신이잖아요. За өөрсдийнхөө амар тайван байдлын төлөө бүтээсэн шүтээнүүд байна тийм ээ. 세상의 우상은 자기가 부릴 수 있습니다. За тэгэхээр энэ ертөнцийн шүтээнүүд бол тийм ээ өөрт нь маш тухтай байж болно. 오늘날도 많은 우상들이 있습니다. За энэ цаг үед ч гэсэн олон шүтээнүүд байгаа. 돈이 우상인 경우도 있고 За мөнгө тийм ээ шүтээн нь болсон хүн 자기 байна. 자신이 우상이고 Өөрөө тийм ээ шүтээн нь болсон хүн байна. 자기 자식이 우상입니다. За мөн үр хүүхдүүд нь шүтээн болсон хүн байна. 구원받은 성도에게도 이렇게 교훈받을 수 있습니다. За тэгвэл аврагдсан итгэгч бид бүхэн ингэж сургамжийг авч болж байна. 신앙생활을 시작했는데 종교생활처럼 하고 있다면 За бид бүхэн итгэлээрээ амьдрах явцдаа энэ амьдрал маань тийм ээ шашинлаг амьдрал болж байгаа 또 бол 하나님 이용하는 겁니다. би бурхныг ашиглаж байна гэсэн. 법계를 이용하는 겁니다. Гэрээний авдрыг ашиглаж байна. 말씀을 이용하는 겁니다. Үгийг ашиглаж байна. 우리는 말씀께 붙잡혀 쓰임을 받아야 되는 사람들이에요. За бид бүхэн бол үгэнд атгагдаад хэрэглэгддэг хүмүүс. 우리가 말씀을 이용해서는 안 됩니다. Бид бүхэн үгийг ашиглаж болохгүй. 이 드라빔이라고 하는 이 옛날에 휴대용 신이 있었는데 За өмнө нь тийм ээ Терафим гэж байгаа гар утастай адилхан тийм ээ одоо шүтэн эртний Израильчуудад байсан. 작게 만들어서 이렇게 가지고 다니면서 필요할 때 써먹는 신이죠. За маш жижигхэн учраас тийм ээ хэрэгтэй үедээ гаргаж ирээд ашиглаж хэрэгэлдэг тийм химийн шүтэн байсан. 오늘날 우리에게도 생각해 볼 수 있는 부분이 있습니다. За тэгвэл энэ цаг үед бид нэр өөрсөндөө ч ихсэн бодож үзэх хэрэгтэй. 지금 세상에 많은 사람들은 자기 보호를 받기 위해서 신을 만들어 섬기고 있는데 За одоо энэ цаг үед тийм ээ маш олон хүмүүс өөрсөндөө тусдаа байдлаар тийм ээ бурханд итгэдэг. 우리 가운데도 필요할 때 하나님께 기도하는 사람들 있죠. Тэр бидний дунд ч ихсэн тийм ээ хэрэгцээтэй үедээ бурханд залбирдаг хүмүүс байгаа. 6일 동안은 자기 마음대로 살다가 За 6 өдөр тийм ээ өөрийнхөө хүснээрээ амьдарч байгаа. 주일에 말씀 들으러 오는 겁니다. За бүтэнсээ өдөр тийм ээ үг сонсохоор ирдэг. 종교 생활 하려고 우리가 사는 거 아닙니다. Тэр бид бүхэн шашинлаг амьдралаар амьдрах гэж ирж байгаа юм бишээ. 혹시 이 중에 기독교라는 종교를 믿게 되었고 뭐 어떤 의식에 참여하려고 여기 오신 분 안 계시죠? За энэ дотор тийм ээ Христийн шашинд итгэе гэсэндээ ямар нэгэн зан үйлд оролцохоор ирсэн хүн байхгүй үстэй. 여러분 하나님을 이용하는 모습은 오늘날 우리에게도 있을 수 있는 겁니다. Тэр бурхныг ашиглая гэж байгаа энэ дүр төрх маань энэ цаг үеийн биднэр дунд ч ихсэндээ байж болно. 자기가 필요할 때만 꺼내서 기도하고 өөрийнхөө тийм ээ хэрэгтэй үедээ л бурханд залбирдаг. 하나님은 이스라엘 백성들이 블레셋에게 크게 더 패하게 만드셨고 За бурхан Израильчуудыг Филистчүүдэд маш ихээр цохиулсан. 결국 하나님의 법궤까지 빼앗기게 되었습니다. За эцэст нь бурхны гэрээний авдрыг хүртэл алдахад хүрсэн байна. 여러분, 우리는 종교 생활하는 사람들이 아닙니다. За бид бүхэн болвол шашинлаг амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс биш. 여호와께서 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬? За эзний надад өгсөн тэр нэгүслийг би юугаар хариулах вэ? 우리는 받은 은혜를 보답하기 위해 자발적으로 신앙생활을 하게 되었습니다. За бид бүхэн тэр авсан ивэл нэгүсэлтэд хариулахын тулд өөрсдийн сайн дураар тийм ээ итгэлээрээ амьдрах болсон. 하나님께서는 은혜 위에 은혜를 주셔서 우리를 사용해 가시는 겁니다. Тэр бурхан тэр нэгүсэл дээр нэгүслийг нэмж өгөөд бид бүхний хэрэглэж байгаа хань. 우리가 주일에 이렇게 모여서 말씀도 듣고 봉사도 합니다. За бид бүхэн эзний өдөр цуглаад үгийг сонсдог бас үйлчлэлгээ. 내가 봉사로서 하나님을 도와준다라는 그런 불경건한 생각은 버려야 됩니다. За тэгэхээр би үйлчлэл хийж байгаагаар дамжуулаад би бурханд тусалж байна гэсэн тэр буруу бодлоо бид бүхэн хаях хэрэгтэй. 하나님이 나에게 봉사할 수 있는 기회를 주시는 거죠. За харин эсвэргээрээ бурхан надад үйлчлэж болох боломжийг өгж байна 우리가 이렇게 гэсэн. 봉사 이렇게 좀 길게 하다 보면 이런 착각할 때가 있어요. За бид бүхэн удаан үйлчлэл хийгээд явах юм бол буруу ойлгох хандуурах үе байдаг. 내가 마치 교회를 위해서 큰 희생을 하고 있다. За би өөрөө тийм ээ чуулганы төлөө маш их золиослыг гаргаж байна. 하나님은
나를 쓰지 않으셔도 얼마든지 자신의 뜻을 이루어 가십니다. За харин бурхан болвол намайг хэрэглэхгүй байсан ч өөрийнхөө хүслийг биелүүлээд явах чадaltaй нэгэн. 우리는 희생한다 이런 표현을 사용할 수가 없습니다. Тэр бид бүхэн өөрсдийгөө зориулж золиослж байна гэдэг үгийг хэрэглэх боломжгүй. 희생할 수 있는 기회를 주신 주님께 감사할 뿐이죠. За харин тийм ээ золиослох боломжийг өгж байгаа бурханд талархаж байгаа л төдий байна. 지금 여러분들 계신 그 봉사의 위치 있잖아요. За одоо та бүхний үйлчилж байгаа тэр үйлчлэл байна. 거기 사실 내가 없어도 하나님은 다른 사람을 사용해서 그 일을 해 나가십니다. Тэр яг үнэндээ тэр газар би байхгүйсэн ч бурхан өөр нэгнийг ашиглаад өөрийнхөө ажлыг гүйцэлдүүлнэ. 자기 손해거든요. Тэгхийн бол тийм ээ би өөрөө хохирноо гэсэн. 내가 이 봉사를 안 하는 것은 내가 손해 받는 겁니다. Тэрийн үйлчлэлийг би хийхгүй ах юм бол би өөрөө л хохирч үлдэх нь. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달아날지라도 За тэмцээнд өрсөлдөгч бүр тийм ээ бүгдээрээ хамтдаа гүйдэг ч 오직 гэсэн 상 얻는 자는 하나일지니 ганц нэг нь л шагнал хүртдэг биш 상 үү? 얻기를 위해 우리는 다름질하는 사람들이에요. Тэр бид бүхэн шагналыг авахын төлөө уралдаж байгаа хүмүүс ахна. 하나님이 내가 하나님을 이용할 수 없는 겁니다. Тэр би бурхныг ашиглах боломжгүй 이 гэсэн. 사람이 정말 구원받았다면 하나님께 쓰임을 받아야 됩니다. Тэр хүн аврагдсан болвол бурханд хэрэглэгдэх хэрэгтэй. 모세가 죽은 후에 하나님은 여호수아를 썼습니다. 모세가 죽은 후에 하나님은 여호수아를 사용했습니다. За Мосег үгсний дараа бурхан тийм ээ Йошуаг хэрэгэлсэн. 엘리야가 떠난 후에 하나님은 엘리사를 사용했습니다. За Илияг үгсний дараа бурхан Илишаг хэрэгэлсэн. 내가 그 자리에 없어도 하나님은 다른 사람을 세워서 하나님의 뜻을 이루어 가십니다. Тэр би энэ газар байхгүй байсан ч гэсэн бурхан өөр нэгнийг босгоод өөрийнхөө ажлыг биелүүлнэ гэсэн. 이사야 10장 찾아보실까요? Исая 10 дугаар бүлгийг хайж олъё. 이사야 10장 Исая 10 дугаар бүлэг байна. 15절 말씀입니다. 15 дугаар ишлэл. 제가 읽겠습니다. Сүхэн цавчигч хүндээ сайрах уу? Хөрөө нь хөрөөд өгчдөө өөрийгөө өргөмжлөх үү? Шийдмэн далайгч яга эзэмших мэд. Шилбүүр нь мод биш юм шиг өөрийгөө өргөмжлөх мэд болов. 이 말씀을 상상해 보면 참 재밌습니다. За энэ үгийг тэмээ төсөөлж бодвол маш сонирхолтой ахна. 어떻게 도끼가 찍는 자에게 스스로 자랑할 수 있겠으며 За яаж сүхэн цавчигч хүндээ сайрах вэ? 톱이 켜는 자에게 스스로 큰 체할 수 있겠느냐? Хөрөө нь хөрөөд өгчдөө өөрийгөө өргөмжлөх үү? 우리는 하나님의 도끼일 뿐이고 하나님의 톱일 뿐입니다. За бид бүхэн бол бурхны сүх, бурхны хөрөө ахнэ. 우리 모두는 하나님의 도구일 뿐인 겁니다. Тэр бид бүхэн бурхны тэмээ хэрэгсэл гэсэн үг. 어찌 스스로 큰 체할 수 있겠느냐? Гэтэл яаж бид бүхэн өөрийгөө өргөмжилж чадах вэ? 하나님과 교회 앞에 스스로 큰 체할 수 없는 존재입니다. Тэр бид бүхэн бурхны өмнө мөн чуулганы өмнө өөрийгөө дүгийлэх боломжгүй, өргөмжлөх боломжгүй хүмүүс. 하나님을 내가 돕고 있다고 착각한다면 법계를 이용했던 이스라엘 모습과 같은 겁니다. За хэрвээ би тийм ээ бурхныг бурханд туслаж байна гэж бодож байгаа бол Израильчууд бурхны гэрээний авдрыг ашиглах гэж оролцсонтой адилхан. 신앙생활을 종교생활처럼 하고 있다면 하나님을 이용하는 모습일 수 있습니다. За мөн итгэлийн амьдралыг шашинлаг амьдрал мэт амьдарч үзэж байгаа бол бурхныг ашиглаж байгаа амьдрал байна. 결국 그렇게 법계는 블레셋에게 빼앗기게 되었습니다. За эцэст нь гэрээний авдар филистчүүдэд булаагдсан. 이제 그 이후에 법계가 가는 곳마다 큰 재앙이 따랐습니다. За түүний дараагаар гэрээний авдар явсан газар бүртээ маш том тийм ээ одоо аюулт зүйлсүүдийг дагуулж байсан. 북종으로도 많은 사람들이 죽었고 За тийм ээ маш олон аюул төвчнөр дамжуулаад олон хүний амь ирссэн байна. 결국 이 법계는 스스로 돌아오게 됩니다. За тэгээд эцэст нь гэрээний авдар маань өөрөө буцаж ирэх болтгоо. 하나님은 스스로 존재하는 분이며 Тэр бурхан бол өөрөөрөө оршигч нэгэн. 인간에게 이용당하시는 분이 아닙니다. За хүнд ашиглуулдаг нэг юм 이 шээ. 법계가요 나중에 이제 아비나답 집에 머무르게 되었는데 За түүний дараа гэрээний авдар маань Абинадабын гэрт очдог. 이제 다윗이 드디어 왕이 되었습니다. За эцэст нь Давид хаан болсон байна. 다윗이 가장 먼저 하고 싶었던 것은 법계를 예루살렘으로 이동하는 거였습니다. За Давидын хамгийн түрүүнд хийхийг хүссэн зүйл нь гэрээний авдрыг Иерусалим руу шилжүүлэх байсан. 오늘 세 번째 이 법계 중심의 사건은요. За өнөөдрийн 3 дахь гэрээний авдраас авах сургамжтай 사무엘 하 нь 6장에 기록되어 있습니다. 2 дугаар Самуэль 6 дээр бичигдсэн байна. 찾아보시겠습니다. Хайж олцгоё. 사무엘 하 6장 2 дугаар Самуэль 6 дугаар бүлэг байна. 3절 말씀 보시면요. 3 дугаар ишлэлээс харуул 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе.
Тэд Бурхны авдрыг шин тэрэгэн дээр тавилаа. Толгод дээрх Абинадабын гэрээс авдрыг инхүү авчирчээ. Абинадабын хүүгүүд болох Уза, Ахио нар шин тэргийг хөтөлж явав. 오늘 이 법궤를 이동할 때 처음에 어떻게 해야 된다고 말씀드렸죠? За гэрээний авдрыг зөөх үедээ хамгийн ихэнд яах ёстой гэж уншсан бэ? 메고 이동해야 되죠. Дамнан явах ёстой гэж 근데 여기 уншсан. 말씀 보시면요. За гэтэл энэ үгэн дээрээс харуул 하나님의 궤를 새 수레에 싣고 이동하고 있습니다. Бурхны авдрыг шин тэрэгэн дээр тавьж атсан гэж байна. 아비나답의 아들 우사와 아요가 그 수레를 몰고 있습니다. За Абинадабын хүүгүүд болох Уза, Ахио нар тэргийг хөтөлж явсан. 근데 갑자기 그 수레를 끌던 소들이 뛰기 시작하는 겁니다. За гэтэл тэргийг хөтөлж явж байтал өхөрнүүд нь тиймээ цочин бүдэрсэн гэж гардаг. 여기 6절 말씀 보시면요. 6 дугаар эшлэл дээр харуул 읽어주세요. 6 харин тэд Наконы өдрөмд ирэх үед өхөр нь бүдэрсэн тул Уза гар сунган Бурхны авдарт хүрч үүнийг түшив. 우사가 하나님의 궤를 만졌습니다. За Бурхан Уза тиймээ Бурхны авдарт хүрсэн гэж байна. 이 법궤는 민수기 4장에 반드시 고앗 자손이 어깨에 메고 가야 됐습니다. За тооллого 4-р бүлэг дээр гэрээний авдрыг гарцаагүй Кохатын үр удам тиймээ дамнан явах ёстой гэж гардаг. 아무나 만질 수 있는 것이 아니었습니다. Тэр ямар нэгэн хүн тиймээ шууд хурж олох тийм авдар биш байсан байна. 그런데 이 법궤가 쓰러지려고 하니까 우사가 손을 펴서 붙들었습니다. За харин тиймээ гэрээний авдар унах гэж байх үед нь Уза гар түшээд тэр хүнийг түшсэн гэж гардаг. 결과가 어떻게 됐냐면요. За гэтэл үр дүн нь юу болсон бэ? 7절, 8절 말씀은 같이 7, 읽겠습니다. 8 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Тэрээр авдарт гар хүрсэн тул эзний уур хилэн Узагийн эсрэг шатаж Бурхан тэр газарт түүнийг цогсонд тэрээр Бурхны авдрын дэргэд өгөв. Эзэн Узаг ийхүү дайрсан тул Давид огшжээ. Тиймээс тэр газрыг Перез Уза гэж өнөө хүртэл нэрлсэн юм. 이 우사 때문에 여호와께서 진노하셨습니다. За Узагийн улмаас эзэн хилгэнсэн гэж. 여호와께서 우사와 충돌하셨습니다. Мөн эзэн болон Уза хоёр тиймээ бие биентэйгээ мөргөлцсөн гэж. 왜 이런 일이 있었을까요? За яагаад ийм үйл явдал болсон 우리가 бэ? 생각해 보아야 될 부분입니다. За бидний бодох ёстой зүйл нь 이 법궤가 아비나답 집으로 들어갔고요. за гэрээний авдар маань Абинадабын гэрт очсон. 처음부터 이 아비나답과 이 아들들이 법궤를 이렇게 만질 수 없었습니다. За хамгийн анхандаа бол тийм ээ Абинадабын хүүгүүд нь гэрээний авдарт огт хүрч чадахгүй хүрдэггүй байсан байна. 아마 우사는 이랬을 거예요. За магадгүй Уза ийм байсан ба. 처음에 법궤가 이렇게 집안에 들어왔을 때는요. За хамгийн анх гэрээний авдар гэрт нь орох үед 긴장도 되고 за маш их сандарсан байж таарна. 두렵고 Айсан байж 왜냐면 таарна. 과거에 법궤가 가는 곳마다 재앙이 있었기 때문에 Ягаад вэ гэхээр өмнө нь гэрээний авдар очисон газар бүртээ гай зовлон дагуулж байсан 집안에 учраас. 모시고 있지만 항상 조심했을 겁니다. За гэрт нь гэрээний авдар байгаа ч гэсэн үргэлж түүнээс болгоомжлдог байсан. 사무엘하 7장에 보면 법궤가 20년 아비나답 집에 머물렀다고 돼 있는데 За 2 дугаар Самуэль 7-оос харах юм бол гэрээний авдар маань Абинадабын гэрт 20 жил байсан гэж гардаг. 오랜 시간 있었잖아요. Тэр маш урт хугацаанд Абинадабын гэрт байсан. 그러니까 이제 우사가 법궤가 이제는 조금 익숙해지고 За тийм учраас тийм ээ Уза гэрээний авдарт дасал болсон байна. 크게 중요하게 안 보이고 За тийм их чимээ чухал зүйл мэд харагдхаа байсан. 더 시간이 지났습니다. Илүү их цаг хугацаа өнгөрсөн. 이제는 익숙해진 겁니다. За тэгээд дасчихсан байна. 그러니까 법궤가 쓰러지려고 하니까 손으로 만진 거예요. Тэр гэрээний авдар тийм ээ унах гэж байхад нь гараараа түшчихсэн. 여기서 우리에게 받을 수 있는 교훈이 있습니다. За тэгвэл эндээс бид бүхний авч болох сургамж байна. 우리가 익숙한 신앙생활을 조심해야 됩니다. За бид бүхэн дасал болсон итгэлийн амьдралаас болгоомжлох хэрэгтэй. 그리고 중요한 것은 뭐냐면요. За тэгээд чухал зүйл нь юу вэ? 법궤는 메고 와야 되는데 여기 지금 수레에 실었습니다. За гэрээний авдрыг тийм ээ дамнан явах ёстой атал энэ үед тэрэгэн дээр ачсан гэж байна. 수레는 우리 인간들에게 편리함을 가져다 줍니다. За өхөр тэрэг гэж байгаа зүйл маань бидний амьдралыг хөнгөвчлөдөг зүйл байна. 우리가 조심해야 될 건 뭐냐면요. Тэгвэл бид бүгдийг болгоомжлох зүйл нь юу вэ? 편리함과 익숙함입니다. Амар тайван байдал болон дассан сэтгэл. 20년이나 여기 머물렀습니다. За 20 жил тийм ээ энэ газар байсан. 우사가 법궤를 만지면 안 되는데 왜 만졌을까? За Уза энэ гэрээний авдарт хүрч болохгүй байхад яагаад хүрсэн бэ? 편리함과 익숙함을 추구했기 때문에 그런 겁니다.
За тийм ээ, өөрт нь тухтай амар тайван байдал болон дасан сэтгэлийг өөртөлсөн байсан 여러분, учраас 신앙생활은요 편리한 쪽으로만 하는 것이 아닙니다. бид бүхэн итгэлээрээ тийм ээ амар хэлбэр аргаар амьдрах биш ээ. 효율적인 방법 세상에서는 좋은 겁니다. За энэ ертөнцийн дээр бол тийм ээ бүтээмжтэй тэр сайн арга барил бол сайн хэрэгтэй зүйл. 근데 이 신앙에 있어서는 좀 조심해야 됩니다. За гэхдээ итгэлийн хувьд бид бүхэн үнээс болгоомжлох 하나님은 хэрэгтэй. 왜 이 무거운 법궤를 굳이 어깨에 매라고 했을까요? За бурхан яагаад тийм ээ энэ хүнд авдрыг заавалчгүй дамнан яваарай гэсэн бол 예수님께서 말씀하셨습니다. Есүс айлцсан байна. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 내게 나와 배우라. За би дүлгөөн даруу тийм ээ буулгыг минь өөр надаас сураа гэсэн. 주님의 온유와 이 겸손을 배우기 위해서는요 Тэр эзний дүлгөөн болон даруу байдлыг сурахын тулд 멍에를 매야 됩니다. бид бүхэн буулгыг үүрэх ёстой. 멍에는 일하는 모습입니다. За буулга гэж байгаа нь ажиллаж байгаа дүр төрх байна. 우리가 주님의 그 온유와 겸손을 배울 수 있는 방법은요 Тэр бид бүхэн эзний даруу дүлгөөн зан сурахын тулд 편하게 신앙생활에서 배울 수 있는 게 아니에요. амар тайван итгэлээрээ амьдралаа гэж сурч чадах зүйл биш ээ. 정말 고난 가운데 일하는 가운데 그 주님의 온유를 배울 수 있습니다. Тэр бид бүхэн зовлон дундаа ажиллаж явах үедээ эзний дүлгөөн даруу байдлыг сурч чадна. 법궤는 반드시 메고 가야 되는 겁니다. За энэ авдрыг заавалчгүй дамнан явах ёстой. 수레에 실었습니다. За гэтэл энэ үед тэрэгэн дээр атсан байна. 편리한 방법을 쓰는 겁니다. Илүү амар аргыг хайсан гэсэн үг. 우리 가운데 이런 모습이 있을 수 있습니다. За бидний дунд ч ихсэн ийм дүр төрх байж болно. 신앙생활을 오래 할수록 우리가 경계해야 될 것은 익숙함입니다. За итгэлээрээ амьдрах чинээгээр бидний анхаарах зүйл маань дасан сэтгэл байна. 이 교회 안에서요 정말 조심해야 될 것들이 많이 있습니다. За чуулган дотор ч ихсэн боломжлох ёстой зүйлсүүд олон 이 байгаа. 법궤를 가볍게 생각하는 것은 하나님을 가볍게 생각하는 겁니다. Тэр бурхны авдрыг тийм ээ ингэж хөнгөж тооцож байна гэдэг нь бурхныг ч ихсэн хөнгөж тооцож байгаатай адил. 이 세상에서는 좀 익숙해지는 것이 좋을 수 있는데요. За ертөнцийн дээр бол тийм ээ даснаа гэдэг маань сайн зүйл. 이 교회 안에서는요 이게 이제 봉사 또 형제자매들 대하는 게 익숙해지는 것이 위험할 수 있습니다. За харин чуулган дотор үйлчлэл хийх эсвэл ахан дүүстэйгээ харилцахдаа ямар нэгэн зүйлээр дасал болно гэж байгаа нь тийм сайн зүйл биш ээ. 하나님과 우사가 충돌되었습니다. Тэр бурхан болон уудзаа хоёр мөргөлдсөн буюу бурхан түүнийг цогсоон гэж гарсан. 내가 맡겨진 이 봉사를 익숙함으로 하다가는 하나님과 충돌될 수 있습니다. Тэр би өөрийнхөө хийж байгаа үйлчлэл тийм ээ дасал болоод хийж байх юм бол бурхантай мөргөлдөх нэгэн болж болно. 무언가 좀 익숙해진다는 느낌 받을 때요 조심하고 또 조심해야 됩니다. Тэр ямар нэгэн зүйлд би хэд их дасаад байна гэсэн тийм ээ бодол сэтгэл төрөх үедээ илүү ихээр болгоомжлох хэрэгтэй. 우리 처음 구원받았을 때 생각해 볼까요? За бүгдээрээ хамгийн анх аврагдсан үеэ бодож үзье. 처음 이 교제에 참석했습니다. Хамгийн анх нөхөрлөлд оролцож байгаа үе. 모든 것이 어색했습니다. За бүх зүйл тийм ээ их эвгүй бишүүрхдэг байсан. 간증하는 것도 너무 어색했고 За гэрчлэлээ ярихад ч ихсэндээ их бишүүрхэж байсан тийм ээ. 또 형제자매님들 대하는 것도 낯설었습니다. Мөн ахан дүүстэйгээ харилцснаа, ахан дүүстэй ярина гэдэг ч ихсэндээ эвгүй тохгүй байдаг байсан. 그때는 두렵고 떨림 그리고 긴장감이 있었습니다. За тэр үед айж байсан, сандарч байсан, бас догдлож байсан. 나에게 다가오는 형제자매들이 천사처럼 보이기도 했고 За мөн над дээр ирж байгаа ахан дүүс маань тийм ээ тэнгэр элч мэт харагдаж байсан. 근데 이제 많이 가까워지기 시작했습니다. За гэтэл хит их дотн болоод 또 эхэллээ. 나에게 봉사가 주어지기 За 시작했습니다. мөн би үйлчлэл хийдэг боллоо. 지금 우리의 마음은 어떤가요? За тэгвэл одоо тэр миний сэтгэл ямар байгаа вэ? 좀 익숙해지지 않았나요? Дассан байна уу? 저도 마찬가지입니다. За би ч гэсэн ялгаагүй. 나에게 처음 이 봉사의 직분 받았을 때 그때 우리의 마음 За хамгийн анх тийм ээ би энэ үйлчлэлийг дааж авах үед надад төрж байсан тэр сэтгэл. 아마 다 이렇게 생각했을 겁니다. За магадгүй тэр үед бүгдээрээ л ингэж бодсон. 나 같은 사람이 어떻게 이 봉사를 할 수 있을까? За над чи хүн яаж энэ үйлчлэлийг хийх вэ? 나 같은 사람이 어떻게 구역장을 할 수 있을까? За над чи хүн тийм ээ яаж дүүргийн ахлагчаар үйлчлэх вэ? 나 같은 사람이 조장을 할 수 있을까? Би яаж тийм ээ хэсгийн ахлагчаар үйлчлэх вэ? 시간이 지났습니다. За цаг хугацаа өнгөрсөн. 두렵고 떨리는 마음으로 순종했는데 За догдсон, айсан, тэм сэтгэлээр 몇 년 하다 үйлчлэж. 보니까 이제 익숙해지는 겁니다. За гэтэл хэдэн жил үйлчлээд ирсэн чинь надад дасал болсон байна. 이제는 익숙하게 학생들 앞에서 성경을 가르치기도 하고 За одоо бол тийм ээ юу ч олоогүй мэд хүүхдүүдийнхээ өмнө Библийг зааж байна. 익숙하게 형제자매들 앞에서 찬양도 부릅니다. За бас тийм ээ дасан сэтгэлээр ахан дүүсийнхээ өмнө гарч ирээл магтандууд болж байна. 그때 조심해야 됩니다. За тэгвэл яг энэ үед бид бүхэн болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 우사는 법궤가 익숙해졌던 거예요. Тэр уудсагийн хувьд бурхны авдар дасал болсон байсан. 그러니까 편하게 이동시키려고 하고 За тийм учраас амар хэлбэр аргаар тэр авдрыг зөөх гэж хичээсэн. 효율적인 방법만 쓰고 За тийм ээ илүү одоо тийм ээ амар аргаар зөөх гэж хичээсэн. 쓰러지려고 하니까 손을 대어 만진 겁니다. За тэгээд тийм ээ өхөр нь бүдэртэл тэр гэрэний авдар унах гэж байх үед нь түшсэн баг. 결정적인 순간에 큰 실수를 한 겁니다. Тэр маш чухал үйл явц дундаас маш том алдаа гаргасан. 그 자리에서 죽었습니다.
За тэр газараа өгсөн гэж 하나님과 хэлж байна. 충돌되었습니다. Бурхан түүнийг цогсоо. 혹시 내 모습 가운데 익숙해져 있는 그 모습이 있다면 우리가 마음의 허리를 동일 필요가 있는 겁니다. За тэгэхээр магадгүй бид нар дотор ч гэсэн тийм ээ миний зүрх сэтгэл дотор ийм дасан сэтгэл байгаа бол би дахин ууцаа бүслээд босох хэрэгтэй. 저도 이제 처음 봉사 부탁 받았을 때 생각을 해봤거든요. За би ч гэсэндээ хамгийн анх үйлчлэл дааж авч байсан үеэ бодож үзсэн. 청년 때 이렇게 청년의 부장이라는 부탁을 받았을 때 정말 이 심장이 바깥으로 나올 것만 같이 떨렸습니다. За залуу байх үедээ одоо залуучуудын үйлчлэлийн багт тийм ээ залуучуудын багийн ахлагчаар үйлчлэнэ гэж сонсох үед зүрх маань бүр гарч ирж байгаа юм шиг л тэгж их сандарч 이제 ирсэн. 처음으로 대표 기도를 해야 되잖아요. За тэгээ хамгийн анх тийм ээ бусдыг төлөөлж урд гар залбирах хэрэгтэй болж байна. 너무 두려운 겁니다. Тэр үед маш их айж байсан. 다 적어서 외웠어요. За бүх тийм ээ хэлэг үгээ бичээд цээжилж ирсэн. 처음으로 형제님 앞에서 광고를 해야 되는데 За хамгийн анх удаага ахын дуусын өмнө гарч ирээд зарлал хэлнэ. 제가 할 말을 다 적었습니다. За өөрийнхөө хэлэх бүх үгийг бичиж байсан. 우리 그랬었잖아요. За бид бүхэн тэгжсэн тийм ээ. 처음 주님께 사랑을 깨달았을 때, Мөн хамгийн анх эзний хайрыг ухаарах үед, 처음 내가 간증했을 때, хамгийн анх би гэрчлэлээ ярих үед, 처음 나에게 봉사가 맡겨졌을 때, за хамгийн анх надад үйлчлэл өгөгдөх үед. 여러분 정말 우리 이 시대의 기적 중에 큰 기적은 무엇인지 아십니까? За энэ цаг үеийн хамгийн том гайхамшиг нь юу болоо? 나 같은 사람이 봉사하고 있는 거예요. Тийм ээ би гэдэг хүн үйлчлэл хийгээд байж байна гэдэг. 죄인 중에 괴수인 우리가 구원을 받았고 За тэр гим нүгэлтнүүдийн хамгийн ихнийх байсан би аврагдсан. 그것만으로도 너무나 감사한데 За түүгээрээ би маш их талархаж байхад 이렇게 이 자리에 앉아서 주님의 일을 할 수 있는 기회를 받은 겁니다. за бүр энэ газар суугаад эзний ажлыг хийж чадах боломжийг авсан байна. 우리는 주님께 이 쓰임 받는 그 은혜가 얼마나 큰지를 항상 생각하고 두렵고 떨림으로 이 봉사를 해야 되는 겁니다. Тэр бид бүхэн эзэнд хэрэглэгдэж байна гэдэг нэгүслийг үргэлж бодонгоо тийм ээ сандарсан, догдолсон тийм сэтгэлээр үйлчлэх хэрэгтэй. 저도 이제 이 자리에서 처음 설교했을 때를 생각해 보니까요. За би ч гэсэн энэ газар ирээд хамгийн анх үг дамжуулж байсан үеэ бодсон. 전날은 밤을 샜습니다. За өмнөх өдөр нь бол унтаж чадаагүй. 우리 모두에게는 그 처음이라는 것이 있는데요. Тэр биднэрт бүгдэнд нь анхны гэдэг тэр зүйл байгаа. 혹시 익숙해졌다면 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 마음의 허리를 동여야 되는 거예요. За хэрвээ би тийм ээ дасчихсан сэтгэл маань тийм ээ дасал болчихсон, амар тайван болчихсон байгаа бол өнөөдрийн үгээр дамжуулаад дахин нэг бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. 나 같은 사람을 사용해 주시는 것은 은혜 위에 은혜입니다. Тэр бурхан над шиг хүнийг өөртөө хэрэглэж байна гэдэг чинь нэгүсэл дээрх нэгүсэл ах нэ. 이렇게 평범한 어떤 일상에서 주시는 주님의 은혜가 있잖아요. За бидний тийм ээ өдөр тутмын амьдралд өгдөг бурханы нэгүсэл гэж байгаа. 그 은혜에 대해서 좀 익숙하게 생각하잖아요. За тэр нэгүслийг бид бүхэн тийм ээ энгийн байдаг зүйл юм шиг бодоод эхэлвэл 그 감사가 사라집니다. талархсан сэтгэл маань байхгүй болно. 더 시간이 지나잖아요. За илүү их цаг хугацаа өнгөрвөл 하나님께서는 그 주신 것도 취해 가실 수 있습니다. бурхан тэр өгсөн зүйлүүдээ хүртэл аваад явнаа гэсэн. 하나님이 나에게 주신 그 봉사의 직분이 있고 Тэр бурханы надад өгсөн үйлчлэл байна. 그 기적 가운데 우리가 이 하루를 살아가고 있는데 За мөн тэр гайхамшиг дотор бид бүхэн энийг өдрийг өнгөрүүлж байна. 기적을 기적으로 모르는 겁니다. За гэтэл тэр гайхамшигыг нь гайхамшиг гэж мэдхгүй яваад байна. 감사할 줄 모르면 하나님은 다시 취해 가시는 겁니다. За тэгээ талархаж чадахгүй байх юм бол бурхан буцаагаад авнаа. 하나님의 사람 모세 우리는 잘 알고 있습니다. За бурханы хүн болох Мосег бид бүхэн сайн мэдэж байгаа. 지면의 모든 사람보다 모세는 그 온유함이 승했다라고 이야기하고 있습니다. За газар дээрх бүх хүнээс тийм ээ хамгийн дүлгөөн нь юм аа гэсэн. 모세도 익숙함으로 하나님 앞에서 큰 실수를 했습니다. За Мосе ч гэсэндээ дасан сэтгэлийнхаа улмаас бурханы өмнө маш том алдаа гаргадаг. 하나님께서는 광야 생활 당시 모세에게 반석을 명하여 물을 내라 이렇게 말씀하셨습니다. За бурхан цөлийн амьдралаар амьдарч буй Израильчуудын төлөө Мосед хандаж тийм ээ хадыг цохоод усыг гаргаа гэж хэлдэг. 모세는 이제 하나님의 일을 익숙하게 하고 있었습니다. За тэгээд Мосе бурханы ажил дасал болчихсон үйлчилж байсан. 과거에도 반석을 쳐서 물을 냈던 경험이 있었거든요. За өмнө нь бол тийм ээ хадыг цохоод усыг гаргаж байсан туршлагатай байсан. 그러니까 하나님의 명령대로 이번에는 반석을 명하여 물을 내야 되는데 За харин энэ удаа бол тийм ээ бурханы тушааснаар хадыг цохилгүйгээр хаданд тушаагаад усыг гаргах хэрэгтэй байсан. 반석을 쳐서 물을 냈습니다. За гэтэл энэ үед нь Мосе тийм ээ хадыг цохоод усыг гаргасан. 자기를 드러내고 싶었고 Тэр өөрийгөө дүүлэхийг хүссэн. 과거 경험에 의지했고 Өмнөх туршлагандаа найз. 하나님의 일이 익숙해진 겁니다. За тэгээд бурханы ажлыг хийхэд дасал болсон байна. 결국 이 일 때문에 모세는 가나안에 들어가지 못했습니다. За эцэст нь түүнээсээ болоод Мосе Канаан нутагт орж чадаагүй. 정말 이 조심해야 될 것은 조심해야 됩니다. Тэр бид бүхэн үнэхээр анхаарч болгоомжлох ёстой зүйлсүүд байдгаа гэсэн. 오늘도 이렇게 우리가 모였는데요. За өнөөдөр ч ихсэн хамтдаа 이제 цугласан 교회 байна. 생활을 하고 있잖아요.
За бид бүхэн чуулганы амьдралаар амьдарч байгаа. 형제자매들 대하는 데 있어서도 조심하고 또 조심해야 됩니다. Ахан дүүстэй тийм ээ хандхад хүртэл бид бүхэн үргэлж болгоомжлох ёстой. 이제 많이 친해졌잖아요. За одоо бол маш дотн болсон байгаа. 친밀함은 좋은 겁니다. За хоорондоо дотн байна гэдэг чинь сайн зүйлээ. 그런데 넘지 말아야 될 선들이 있는 겁니다. За гэхдээ давж болохгүй тийм ээ зураас гэж байгаа ахна. 우리는 각자가 여러 다른 성품을 가지고 있습니다. За бид бүхэн болвол бүгдээрээ өөр өөр зан чанартай хүмүүс. 하나님께서 은혜로 사용해 주셔서 같이 봉사하고 있는데 Тэр бурхан нэгүслээ өгсний улмаас бид бүхэн хамтдаа үйлчлэх болсон. 서로 익숙해지면 말도 세집니다. За тийм ээ хоорондоо дотносоод ирэх юм бол хэрэгжилж байгаа үг маань хүртэл тийм ээ. 행동도 함부로 하게 되고 За тийм ээ дур зоргоороо хилдэг болдог үйлдэл маань ч гэсэндээ жоохон тухтай болоод эхэлдэг байна. 우리 로마서 14장을 찾아보시겠습니다. За бүгдээрээ Ром 14-ийг хайж олъё. 로마서 14장 Ром 14-р бүлэг байна. 13절 말씀입니다. 13 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Иймд цаашид бид бие биеэ шүүхээ болъё. Та нар бас ах дүүдээ бүдрүүлгийн чулуу эсвэл саад тодгоор тавихгүй бай гэж шийдэгтэн. 여기 판단하는 문제를 말씀하시면서 이렇게 이야기하셨습니다. За энд бие биений шүүж байгаа талаар сануулж хэлэнгээ ингэж айлцсан байна. 부딪힐 것이나 거칠 것으로 형제 앞에 두지 아니할 것을 주의하라. Бүдрүүлгийн чулуу эсвэл саад тодгоор тавихгүй бай гэж шийдээ. 여기 부딪힐 것, 거칠 것은요. 걸려 넘어지게 하는 모든 것들 이런 것들을 말하는 겁니다. За тийм ээ хоорондоо тохирохгүй байдлын улмаас хоорондоо мөргөлдөх буюу бүдрүүлгийн чулуу саад тодгоор болох зүйлийг хэлж байна. 이거를 주의하라, 조심하라. За үүнээс болгоомжлоорой гэж байна. 여기 20절 말씀 보시면요. 20 дугаар ишлэлээс нь харуул 식물을 인하여 하나님의 사업을 무너지게 말라. идэх юмнаас болж бурхны ажлыг бүү нураа. 우리가 익숙함으로 서로 실수하게 되잖아요. Тийм учраас бид бүхэн дотн болоод хоорондоо алдаа гаргах юм 형제 болов. 앞에 넘어질 것을 두게 되잖아요. Ахан дүүсийнхээ өмнө тийм ээ унах зүйлийг орхиж тавьбал 하나님의 사업이 무너진다라고 이야기하고 бурхны 있습니다. ажил нурнаа гэж хэлсэн байна. 서로 판단하지 말아라. Би биенээ бүү шүү. 남의 아이를 판단하는 너는 누구뇨? За бусдыг шүүж байгаа чи хэн бэ гэсэн. 우리는 그 모든 것을 그리스도의 심판대 앞에서 각자가 하나님 앞에 직고하게 되는 날이 옵니다. Тэр бид нар энэ бүхий л зүйлсийнхээ төлөө бурхны Христийн шүүх сэнтийн өмнө очиод дүгнүүлэх өдөр ирнэ. 부딪힐 것이나 거칠 것이라고 말씀하셨는데요. За бүдрүүлгийн чулуу болон саад тодгор гэж хэлсэн. 각자가 교회 생활이 익숙해져서 함부로 말했던 것들 우리가 좀 이제 하지 말아야 됩니다. За тэгэхээр одоо бид бүхэн чуулгандаа удасны улмаас тийм ээ дасал болоод өөрийнхөө дур зоргоор авиралдаг болвол түүнийгээ болох хэрэгтэй. 이렇게 말씀드리면 자기가 받은 상처만 떠올릴 수 있는데요. За ингэж хэлэх юм бол тийм ээ өөрийнхөө сонсч ирсэн шархаа л бодоод байдаг хүн байгаа. 우리가 받은 상처도 있지만 내가 주었던 상처를 기억하십시오. Тэр бидний тийм ээ амссан шарах байгаа ч гэсэн би өөрөө бусдад өгөж байсан тэр шархаа мөн бодох хэрэгтэй. 막 거칠게 말하는 그런 모습들, За одоо тийм ээ жоохон муухай одоо хэлээр ярих ч юм уу. 막 상처 주는 말투. За тийм ээ бусдыг шархлуулах үгийг хэлэх ч юм уу. 우리 서로 옆에 있는 분들은 정말 하나님의 목숨값으로 사신 귀한 영혼들이잖아요. За бид бүхний хажууд сууж байгаа хүмүүс маань эзэн өөрийнхөө тийм ээ цусаар худалдаж авсан үн цэнтэй хүмүүсээ. 조심스럽게 대해야 됩니다. Тийм учраас тэр хүмүүстэй бид бүхэн болгоомжтой хандах 나의 хэрэгтэй. 교만한 행동으로 그들에게 거칠 것이 될 수 있고 За миний тийм ээ бардам зам маань тэдгээр хүмүүст бүдрүүлэх чулуу болж болно. 나의 그 말투 때문에 그들에게 거치는 것이 될 수 있습니다. Тэр миний хэлж байгаа тийм ээ ярианы маань өнгө айс маань тэдгээр хүмүүс цаад болж болно. 그래서 두렵고 떨리는 마음으로 교회 생활을 해야 되고 За тийм учраас айсан догдолсон сэтгэлээр бид бүхэн чуулганы амьдралаар амьдрах 형제자매들 хэрэгтэй. 대할 때도 조심스럽게 대해야 됩니다. За мөн ахан дүүстэй хандахдаа ч гэсэн болгоомжлонгуй хандах хэрэгтэй. 자, 그리고 이 법궤가 이제 어디에 들어가게 되냐면요. За тэгээд үүний дараа энэ гэрэний авдар маань хаашаа явсан бэ? 사무엘하 6장 보시겠습니다. 2 дугаар Самуэль 6-аас харъя. 사무엘하 6장 2 дугаар Самуэль 6 дугаар бүлэг байна. 10절 말씀입니다. 10 дугаар ишлэл. 10절 11절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. За 10 11-ийг хамтдаа уншицгаая. Давид эзний авдрыг Давидын хот руу өөртөө авчрахыг хүссэнгүй. Харин түүнийг гийж хүн Обед-Эдомын гэрт аваад чав. Ийхүү эзний авдар гийж хүн Обед-Эдомын гэрт 3 сар байжээ. Эзэн Обед-Эдомыг болон хамаг гэрийнхнийг нь юров.
이제 이 법궤를 아비나답 집에서 다윗성으로 옮기려고 했는데 이제 옮기지 못했습니다. За энэ гэрээний авдрыг Абинадабын гэрээс Давидын хот руу тиймээ шилжүүлэх гэж байсан. Гэхдээ бүтээгүй. 여기 어디에 머물렀죠? За тэгээд хаашаа очсон гэж байна? 오베데돔이라는 사람의 집에 머물게 되었습니다. Обед-Эдомын гэрт очсон гэж. 근데 어떤 일이 벌어졌냐면요. За гэтэл энэ үед юу болсон бэ? 11절 보시면 11-р эшлэлээр 여기 석 달 오베데돔 집에 법궤가 석 달 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그 온 집에 복을 주셨다. За эзний авдар Обед-Эдомын гэрт 3 сар байжээ. Эзэн Обед-Эдомыг болон хамаг гэрийнхнийг нь өрөө гэж гарч байна. 조금 전에 그 아비다답에 있었던 때 결과랑 완전 다르죠. За саяхан тийм ээ Абинадабын гэрт байх үед болсон энэ үйл явдлаас бүрэн өөр тийм ээ нөхцөл байдал байна. 오베데돔 집에 겨우 석 달 있었는데 За Обед-Эдомын гэрт бол 3 сар байсан. 오베데돔뿐만 아니라 그 가정에 복을 주셨습니다. За гэтэл Обед-Эдом байгаа зогсохгүй түүний гэр бүлийнх нь өрөөгцөн гэж гарч. 12절에는요. 12 дугаар эшлэлээр 여호와께서 하나님의 궤를 인하여 오베데돔의 집과 그 모든 소유에 복을 주셨다. Бурхны авдрын төлөө эзэн Обед-Эдомын гэр болон түүнд харьяалагддаг хамаг юмсыг өрөөсөн. 이것은 우리에게 어떤 교훈을 하고 있을까요? За тэгвэл энэ үйл явдал маань биднэрт ямар сургамжийг өгч 사실 이 байна вэ? 법궤는 복의 근원 되시는 예수님을 상징하고 있습니다. За гэрээний авдар гэж байгаа нь ерөөлийн үндэс болсон Есүсийг илэрхийлж байна. 법궤가 오베데돔 집 안으로 들어갔습니다. За энэ бурхны авдар Обед-Эдомын гэрт очсон. 복의 근원 되시는 예수님이 우리 안에 들어오셨습니다. Тэр ерөөлийн үндэс болсон тэр Есүс маань бидний дотор орж ирсэн. 한 사람 속에 예수님이 딱 들어가잖아요. За нэг хүний дотор Есүс орж ирвэл 그 사람을 통해서 복음이 전해지는 축복이 시작이 됩니다. за тэр хүнээр дамжуулаад сайн мэдээ тараагдах үйл явдал эхэлдэг байна. 실제로 우리 가운데도 그런 복을 받은 사람들이 많이 있습니다. За боддоор бидний дунд ч гэсэн тийхүү ерөөлийг авч байгаа хүмүүс олон байгаа. 오늘날에도 한 사람이 예수님을 마음으로 영접하게 되면 За энэ цаг үед ч гэсэн тийм ээ нэг хүн ч олов Есүсийг зүрх сэтгэлдээ хүлээж авбал 그 가정 전체가 복음화되는 그런 축복을 받게 됩니다. за тэр гэр бүл маань бүхэлдээ сайн мэдээг хүлээж авах тийм ерөөлийг амсаж байна 주 гэсэн. 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. За эзэн Есүст итгэх түн тэгвэл чи болон гэрийнхэн чинь аврагдана гэсэн. 법궤가 오베데돔 집으로 들어갔습니다. За энэ гэрээний авдар маань Обед-Эдомын гэрт очсон. 오늘날 국가적으로도 마찬가지입니다. За одоо энэ цаг үеийн тийм ээ улсууд ч юм уу ялгаагүй. 예수님이 들어간 국가는 복을 받게 됩니다. Есүсийг хүлээж авсан улс орон бүр тийм ээ өрөөгдөж байгаа. 예수님이 들어간 개인은 복을 받게 됩니다. Есүсийг хүлээж авсан хүн бүр өрөөгдөж байгаа. 온 집이 복을 받게 됩니다. Тэр гэр бүл нь өрөөгднө гэж гарсан байна. 복음이 전해지는 축복을 받게 되는 거예요. Тэр сайн мэдээ тараагдах ерөөлийг авна гэсэн. 근데 우리 안에 들어오신 그 예수님, 그분은 어떤 분일까요? За тэгвэл бид бүгдийн дотор орж ирсэн байгаа Есүс маань ямар нэгэн бэ? 우리가 구원받았다라는 것은 지식으로 끝나는 것이 아닙니다. За бид бүхэн аврагдаж байна гэдэг чинь зөвхөн тийм ээ мэдлэг болоод дуусаж байгаа юм биш. 예수님이 내 안에 들어오셨고 Есүс миний дотор орж ирсэн. 이제는 예수님이 나를 인도해 가시는 겁니다. За одоо Есүс намайг удирдах явна гэсэн. 예수님은 영광의 왕입니다. За Есүс бол алдрын хаан байна. 복의 근원이십니다. Ерөөлийн үндэс байна. 은혜가 충만하신 분입니다. Нэгүслэр бэлхам дүүрэн нэг 그 юм. 예수님이 우리 안에 들어오신 겁니다. За тэр Есүс бидний дотор орж ирсэн. 시편 24장을 찾겠습니다. Дуулал 24-ийг хайж олъё. (8절부터) 10절까지의 말씀입니다. 8-аас 10 дугаар эшлэл хүртэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Сүр жавхлангийн энэ хаан хэн бэ? Хүчтэй чадалтай эзэн, тулалдаанд чадалтай эзэн билээ. Сүр жавхлангийн хаан орж ирэхийн тулд гулдан хаалгануудаа толгоогоо өргөж, мөнхийн үүднүүдээ өргөгдөх тун. Сүр жавхлангийн энэ хаан хэн бэ? Төв төмдийн эзэн, тэрээр сүр жавхлангийн хаан болоо. 영광의 왕이 들어가시리로다. За тэр сүр жавхлангийн хаан орж ирэх гэж байна. 문들아, 우리 마음 문입니다. Хаалгануудаа гэж байгаа нь бидний зүрх сэтгэлийн хаалга байна. 우리가 마음 문을 열었을 때 영광의 왕이 우리 안에 들어오셨습니다. За бид бүхэн энэ сэтгэлийн хаалгаа нээх үед сүр жавхлангийн хаан бидний дотор орж ирсэн. 영광의 왕이 뉘시뇨. За энэ сүр жавхлангийн хаан хэн бэ? 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다. Төв төмдийн эзэн тэрээр сүр жавхлангийн хаан болоо. 우리가 이거 기억해야 됩니다. За бид бүхэн үүнийг санах хэрэгтэй. 우리 안에 들어오신 예수님은 왕이십니다. Бидний дотор орж ирсэн байгаа эзэн маань хаан байна.
우리는 왕을 모시고 사는 사람들이 되었습니다. Тэр бид бүхэн хааныг дотроо залж амьдарч байгаа хүмүүс болсон. 예수님을 이 믿음으로 마음에 영접했다라는 것은요. За итгэлээрээ Есүсийг сэтгэлдээ хүлээж авсан байна гэдг нь 영광의 왕을 영접한 겁니다. тэр сүр жавхлангийн хааныг би хүлээж авсан гэсэн үг. 어떻게 하면 오베데돔처럼 모든 가정과 모든 소유의 축복을 받을 수 있을까? За тэгвэл би яавал Обед-Едомтой адил түүний гэр бүл болон бүх зүйл маань өрөөгдсөн шиг өрөөгдөж чадах вэ? 분명히 왕 예수님이 나에게 들어왔는데 За гарцаагүй тэр хаан болох Есүс миний дотор орж ирсэн. 내가 하고 싶은 대로 산다는 것은 왕을 모시는 게 아니잖아요. За тэгвэл би өөрийнхөө дураараа амьдарч байна гэдэг нь хааныг дотроо залсан хүний дүр төрх биш үү? 오베데돔은 법궤를 왕처럼 모셨을 겁니다. За Обед-Едом бол тэр авдрыг хаан мэд тэмээ үзэж түүнд хандсан байна. 법궤를 조심해서 대했을 것이고 За маш болгоомжлонгүй тэмээ тэр авдрыг тавьсан байна. 법궤를 경외했을 것이며 Маш болгоомжлонгүй авдранд хандаж тэр авдрыг хүндэлж ирхэмсэн. 그렇기 때문에 아비나답 집과 다르게 오베데돔 집은 짧은 기간이지만 큰 축복을 받은 겁니다. За тийм учраас Абинадабын гэрт байснаас өөрөөр богинохон хугацаа ч гэсэндээ Обед-Едомын гэр өрөөгдөж чадсан байна. 우리가 구원받은 것은 그리스도 예수를 주로 받은 겁니다. За бид бүхэн аврагдсан нь Христ эзнийг эзэн гэж сэтгэлдээ хүлээн авсан. 오베데돔에 임했던 이 축복을 우리가 오늘날 받을 수 있는 방법은요. За тэгвэл Обед-Едомын авсан өрөөлийг бид бүхэн авч чадахын тулд 예수님을 왕처럼 모시면 됩니다. Есүсийг хаан адил сэтгэлдээ залхад болно. 예수님을 내 안에 들어오신 예수님을 잘 모시고 살면 되는 겁니다. Тэр миний дотор байгаа тэр Есүст сайн хандаж тэмээ сайн Есүсийг залаад амьдрахад 왕은 어떤 역할을 하죠? тэгвэл хаан ямар үүргийг гүйцэтгэдэг вэ? 통치자입니다. Тэмээ захирах байна. 예수님은 내 인생에 들어오셔서 내 인생을 통치해 가시기를 원하시는 겁니다. Тэр Есүс миний амьдралд орж ирээд миний амьдралыг захирья гэж хүсэж 우리 байгаа. 모두는 구세주를 믿습니다. Тэр бид бүхэн аврагчд итгэдэг. 통치자 예수님이 내 안에 들어오셨습니다. Тэр захирагч болсон тэр Есүс миний дотор орж ирсэн байна. 그분께 내 인생을 내어드리는 것은 당연한 겁니다. За тэгвэл тэр нэгэнд би амьдралаа өгнө гэж байгаа нь мэдээж зүйлээ. 전에는 자기 중심으로 살았다면 За өмнө нь бол би зөвхөн өөрийгөө бодож амьдрдаг байсан 이제는 бол 왕 중심으로 살아갈 때 나와 우리 가정의 축복이 임하는 겁니다. одоо хааныг төвлөж амьдрах юм бол надад болон миний гэр бүлийнхэнд өрөөл бунаа. 우리 각자가 예수님을 마음으로 영접했는데 За бидний хүн тус бүр Есүсийг сэтгэлдээ хүлээж авсан. 그 왕처럼 모시고 사는 정도는 각자가 다를 겁니다. За тэгвэл хүн тус бүр тэмээ эзнийг хаан адил залж амьдрч байгаа хэмжээ нь өөр байгаа. 우리가 구원받은 것은 성령을 받았다 이렇게 배웠잖아요. За аврагцаан гэдг нь ариун сүнсийг хүлээн авсан гэж бид 성령 хэлсэн. 받는 것과 성령 충만은 다른 겁니다. Тэр ариун сүнсийг хүлээж авах болон ариун сүнсээр дүүрэх гэж байгаа нь өөр байна. 우리 계속 배웠잖아요. За бид нар үүнийг баян сурдаг. 여기 많은 사람들 앉아 계시지만 성령 충만의 정도는 다 다를 겁니다. За энд олон хүмүүс сууж байгаа ч гэсэн ариун сүнсээр дүүрсэн хэмжээ нь өөр байгаа. 영광의 왕이 내 안에 들어오셨고 Тэр алдрын хаан миний дотор орж ирсэн. 성령 충만한 모습은 그 영광의 왕이 내 인생을 통치하는 모습입니다. За тэгээд ариун сүнсээр дүүрч байна гэдэг чинь тэр алдрын хаан миний амьдралыг захирахад би өөрийн амьдралаа өгж байна гэсэн. 오베데돔은 법궤를 잘 모셨습니다. За Обед-Едом болвол гэрээний авдрыг сайн анхаарч хандсан. 우리 안에 영광의 왕이 들어오셨고 우리는 그 영광의 왕을 모시고 사는 사람들이 되었습니다. За бидний дотор ч гэсэндээ тэр алдрын хаан орж ирсэн. Бид нэр тэр алдрын хааныг залж амьдэрсэн хүмүүс болсон байна. 갈라디아서 2장도 찾아보실까요? За Галаад 2 дугаар бүлгийг мөн хайж олъё. 갈라디아서 2장 Галаад 2 дугаар бүлэг 20절 말씀입니다. 20 дугаар эшлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Идүүгээ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж, миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм. 여기 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. За миний дотор амьдарч байгаа нь Христ юм аа. 구원받은 성도의 남은 생활은요. За аврагдсан итгэгчийн үлдсэн амьдрал нь 내 안에 그리스도께서 살아가는 겁니다. миний дотор Христийг амьдруулах амьдрал байна. 신앙생활이라고 하는 것은 내 안에 들어오신 그 왕이 살아가는 겁니다. Тэр итгэлийн амьдрал гэж байгаа нь миний дотор орж ирсэн хаан маань миний дотор амьдрахыг хэлж өгч байгаа. 우리의 정과 욕심은 이미 십자가에 못 박아 죽었습니다. За бид бүгдийн өмнөх тэр дүр болон махбод маань загалмаа дээр аль хэдийн үхсэн. 육체 가운데 남은 이 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신
하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. Тэр махбоддоо одоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа гэн. 그래서 이 아비나답과 오베데돔 성경은 같은 장에 대조해서 기록하고 있습니다. За тэгэхээр Абинадаб болон Обед-Едомыг Бурхан нэг бүлэгт тийм ээ хоёулангийн зэрэгцүүлэн бичиж үлдээсэн. 똑같이 법궤가 집안에 있었는데요. За яг адилхан тэр айлд гэрээний авдар байсан. 결과는 완전히 달랐습니다. Харин үр дүн нь бүрэн өөр байсан. 아비나답 집에는 저주가 임했습니다. Абинадабын гэр бүлд хараал буусан байна. 오베데돔 집에는 축복이 임했습니다. Харин Обед-Едомын гэрт Бурханы өрөөл буусан. 두 사람의 차이점은 뭘까요? За тэгвэл тэр хүмүүсийн ялгаа нь юу вэ? 마음이 달랐던 겁니다. Сэтгэл нь өөр байсан. 아비나답 집에 20년 있었습니다. Абинадабын гэрт 20 жил байсан. 오베데돔 집에 석 달 있었습니다. Харин Обед-Едомын гэрт 3 сар байсан. 신앙생활 오래 한 게 중요한 게 아닙니다. Тэр итгэлээрээ удаан амьдрна гэдэг нь чухал зүйл биш ээ. 예수님에 대한 마음이 어떻습니까? Есүс рүү хандаж байгаа сэтгэл маань ямар байна 하나님 вэ? 말씀에 대한 내 마음이 지금 어떻습니까? Бурхны үг рүү хандсан миний сэтгэл ямар байна 그냥 вэ? 익숙함에 젖어서 편리하게 신앙생활을 하고 있다면 우리는 하나님과 충돌될 수 있는 겁니다. За зүгээр дасан сэтгэлдээ хөтлөгдөөд би амар тайван итгэлээр амьдарч байгаа бол Бурхны цохих нэгэн болно гэсэн үг. 우리가 가장 지켜야 될 것은 마음인 거예요. Тэр бид бүхний хамгийн их анхаарал сахих ёстой зүйл маань сэтгэл зүрх маань байна. 그래서 오베데돔은 그 마음을 잘 지켰던 겁니다. За тэгэхээр Обед-Едом болов зүрх сэтгэлээ маш сайн сахисан. 우리 전도서 4장 찾겠습니다. Номлогчийн үгс 4-өөс хайж олъё. 죄송합니다. 잠언 4장입니다. Уучлаарай сургаалт үгс 4-р бүлэг байна. 잠언 4장 Сургаалт үгс 4-р бүлэг байна. 23절입니다. 23 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Юунаас жил үгээр зүрхээ хамгаал амийн болгууд тэндээс ундран гардаг юм. 생명의 근원이 이에서 나니라. 여기 가장 지켜야 될 것은 마음이라고 이야기하고 있습니다. За хамгийн их бид бүхний анхаарч хамгаалах ёстой зүйл маань зүрх сэтгэлээ. 생명의 근원이 이에서 나니라. Амийн болгууд тэндээс ундран 나를 гардаг. 통해서 30배, 60배, 100배 결실하기 위해서는요. Тэр би өөрөөрөө дамжуулаад 30, 60, 100 дахин үр жимсийг өрийг гаргахын тулд 생명의 근원이잖아요. 근원. тийм ээ амийн болог үндэс юм аа гэж 마음을 хэлсэн. 지켜야 됩니다. Сэтгэл зүрхээ хамгаалах ёстой. 내가 신앙생활을 오래 했다 할지라도 내 마음을 잘 지켜야 하나님께서 계속해서 생명 역사가 나타나는 축복을 주시는 겁니다. Тэр би итгэлээрээ удаан амьдэрсэн байсан ч гэсэн үргэлж өөрийн зүрх сэтгэлээ хамгаалж авах юм бол Бурхан түүгээр дамжуулаад амийн болыг ундруулж сайн мэдээг тараалгуулнаа 우리가 гэсэн. 잠언 하루에 한 장씩 읽잖아요. За бүдэрээ өдөрт тийм ээ сургаалт үгсээс нэг бүлэг уншдаг. 잠언은 도덕책이 아닙니다. Тэр энэ сургаалт үгс ном маань зүгээр ёс суртахууны ном биш ээ. 잠언 1장에 하나님의 신을 우리에게 부어 주셨고 За Бурхан сургаалт үгс 1-р бүлгээс ахвалан биднэрт үрийг суулгаж 그 өгсөн. 주님이 내 안에 들어온 겁니다. Эзэн миний дотор орж ирсэн. 그리고 내 아들아 어떻게 살 것을 말씀하고 있는 겁니다. За тэгээд үргэлжлүүлэн тийм ээ хүү минь ээ гэж хэлэнгээ бид нэр сургамжийг хэлж өгч. 마음을 지킨다라는 것은요. За зүрх сэтгэлээ хамгаална гэж 내 байгаа нь 안에 들어오신 그 영광의 왕을 잘 모시고 사는 것이며 би өөрийнхөө дотор орж ирсэн тэр алдрын хаанд сайн хандаж тэр хааныг сайн заалж амьдрахыг хэлж байна. 그렇게 살아갈 때 생명의 근원이 주님으로부터 계속해서 이어져 가는 겁니다. За тэгэж амьдрах үед энэ амийн болог маань үргэлжлүүлэн эзнэр дамжуулан надаас урсан гарнаа. 마태복음 7장도 찾아보실까요? Матай 7-р бүлгээс мөн хайж олъё. 마태복음 7장 Матай 7-р бүлэг байна. 2절입니다. 2-р ишлэл. 7장 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 7-гийн 2-р ишлэлийг хамт уншийе. Та нар хэрхэн шүүн түүнчлэн шүүгдэн өөрсдийнхөө хэмжсэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно. 여기 너희는 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이라. За өөрсдийнхөө хэмжсэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно. 예, 우리가 이 법궤를 얼만큼 헤아리냐에 따라서 우리가 헤아림을 도로 받는 겁니다. Тэр бид бүхэн гэрээний авдрыг хэр үн цэнтэй тооцож байна түүгээрээ дамжуулан бид бүхэн өөрсдөө тэр үн цэнийг олж авнаа. 우리가 하나님을 헤아리는 만큼 하나님이 우리를 헤아려 주시는 겁니다. Тэр бид бүхэн Бурхныг хэр хэмжээнд бодож байгаагаас шалтгаалаад Бурхан ч гэсэн бид бүхний тэр хэмжээнд тооцноо. 우리가 교회를 얼마나 크게 헤아리느냐, За мөн чуулганы бид бүхэн хэр зэрэг хэр хэмжээнд бодож 우리가 байгаа вэ? 형제자매를 얼마큼 크게 헤아리느냐, Ахан дүүсээ ч гэсэндээ хэр тийм ээ агуугаар тооцож байгаа 그 вэ? 헤아림으로
도로 받는 겁니다. Тэгэж хэмтсэн чинээгээрээ би өөртөө эргүүлж авна гэсэн үг. 오베데돔은 법궤를 크게 헤아린 겁니다. За Обед-Эдом болвол Бурхны авдрыг маш агуу чухлаар тооцсон байна. 결국 오베데돔 그리고 모든 가정에 축복을 받게 되었습니다. За эцэст нь түүний улмаас Обед-Эдом болон түүний хамаг гэрийнхэн өрөөгцөө. 사실 이제 우리 안에 들어오신 이 성령께서는요 착한 일을 이미 시작하셨습니다. За бидний дотор орж ирсэн ариун сүнс маань аль хэдийн сайн үйлийг эхлүүлсэн гэж гарч байгаа. 정말 이 주님 내 안에 들어오시는 그 주님을 잘 모시고 사는 것은 성령 충만의 삶을 사는 모습과 연결해서 생각해 볼 수 있습니다. Тэр миний дотор байгаа энэ ариун сүнсийг тийм ээ Бурхныг би сайн залж амьдрна гэж байгаа нь ариун сүнсний дүүрлийг хэлж өгнө. 우리 각자에게는 똑같이 성령이 들어왔는데 Бидний дотор яг адилхан ариун сүнс орж ирсэн. 그 성령이 가득 차야 되는 겁니다. Тэр ариун сүнс маань дүүрэх хэрэгтэй. 그래서 성경은 술 취하는 것과 성령 충만을 연결해서 말씀하고 있잖아요. Тэр Библиэлд тийм ээ согтуурах болон ариун сүнсээр дүүрхийг адилтгаж хэлж өгч байгаа хань. 성경은 계속 성령 충만 받으라. Тэр Библиэлд үргэлж тийм ээ ариун сүнсээр дүүр гэж хэлж 성령을 байгаа. 쫓아 행하라. Ариун сүнсийг мөшгөө. 내 안에 들어오시는 왕이 나를 주관해야 되는 겁니다. Тэгвэл миний дотор орж ирсэн байгаа хаан намайг захиран удирдах ёстой. 근데 우리는 통치자 되시는 그 왕께 내 인생을 내어드리기 싫은 육신을 가지고 있는 겁니다. За гэтэл бид бүхэн тэр захирагч болсон эзэнд өөрийнхөө амьдралыг өгөхийг хүсдэггүй тийм ээ зөрүү зантай. 그래서 우리와 이 내 안에 들어오신 성령이 충만할 때 놀라운 축복이 우리를 통해서 나타나는 겁니다. За тийм учраас миний дотор орж ирсэн байгаа ариун сүнсийг тийм ээ би дүүргэж амьдрах юм бол 우리를 통해서 나타나는 겁니다. за 성령이 биднэр 충만할 때. дамжуулаад ариун сүнсний дүүрэл маань ил гарнаа гэсэн үг. 초대 교회에 오순절 성령 강림이 있었잖아요. За анхан чуулганы үед Пентекостийн өдөр ариун сүнс бууж ирсэн. 그래서 이제 베드로도 그렇고 스데반도 그렇고 성령 충만한 모습을 성경에 기록하고 있습니다. За тэр үед Петерч тэр Стефанч тэр ялгаагүй ариун сүнсээр дүүрч амьдарч байсан. 그러니까 술 취했다고 그러거든요. За тэгээ тэр хүмүүсийг тийм ээ одоо дарсан цогцсон байсан гэж хэлж байна. 바울도 미쳤다 소리 들었잖아요. За Паулыг ч гэсэн тийм ээ солиорчээ гэж хэлсэн. 그러니까 이 성령 충만해지면은 미쳤다 소리 듣는 것 같아요. Тэр ариун сүнсээр дүүрэх юм бол галзуу солиотой гэдэг үгийг сонсоход хүрдэг байна. 우리 술 취한 사람 보면 가끔 좀 미친 사람 같잖아요. За бүгдээрээ согтуу хүмүүсийг харах юм бол тийм ээ заримдаа солиотой хүн шиг харагддаг 이 үстэй. 술 취한 것과 성령 충만한 것이 딱 연결이 되는 겁니다. Тийм учраас согтох болон ариун сүнсээр дүүрэх нь холбоотой байна. 저도 좀 술 취해봐서 아는데요. За би ч гэсэндээ согтож үзсэн болохоор сайн мэдчихэв. 했던 말 계속 하게 되고 Ярьсан юм а байнга давтаж ярьдаг тийм ээ. 담대해지고 Зоригтой болдог ахна. 부끄러움도 모르는 겁니다. Ичээ болдог байна. 우리 성령 충만하면 그렇게 되는 겁니다. Тэр ариун сүнсээр дүүрэх юм бол бид нэр тийм болно. 계속 복음 말하게 되고 Үргэлж сайн мэдээ хэлэх болно. 부끄러움도 모르고요. Бас ичих зүйлийг 계속 мэдгүй. 예수님 전하는 겁니다. Үргэлж Есүсийг дамжуулнаа гэсэн үг. 우리가 그게 예수님 왕 대신 예수님을 잘 모시고 사는 모습인 겁니다. Тэр энэ дүр төрх маань хаан болсон эзнийг би сайн залан амьдарч байгаа дүр төрх. 그렇게 했을 때 그 오베데돔에게 내렸던 그 축복이 오늘날 우리에게도 임하게 되는 겁니다. За хэрвээ бид бүхэн ингэж амьдрах юм бол тэр эрт үед Обед-Эдомын гэр бүл өрөөгцөнтэй адилхан би ч гэсэн миний гэр бүл ч гэсэн өрөөгдөнө. 네, 이제 내일부터는 이제 이 자리에서 집회가 있습니다. За маргаашнаас одоо энэ газар Библийн семинар байгаа. 네, 다 준비 잘하셨죠? За бүгдээрээ бэлтгэлээ сайн базааж байгаа х тийм ээ. 오늘 그 요단강 건넌 법궤를 메고 요단강 건넌 사건을 또 배웠고요. За өнөөдөр гэрээний авдрыг дамнаад Йордан голыг хуваасан тэр гаталсан үйл явдлыг сурсан. 전도하기 어려운 요단강 같은 사람 있을지라도 내가 한 걸음 순종하면 하나님 능력이 나타납니다. За тэгэхээр тийм ээ сайн мэдээ тараах үед ч гэсэн огтхон чуваагдахгүй мэд Йордан голтой адил хүн байх ч гэсэн бурханд дуулууртай хандах юм бол биелэгдэнэ. 법궤를 블레셋에게 빼앗겼죠. За түүний дараа гэрээний авдрыг филистчүүдэд булаалгасан байна. 네, 하나님을 이용하려고 했습니다. Тэр бурхныг ашиглах гэж 우리는 оролцсон. 종교 생활이 아니라 받은 은혜에 보답하는 신앙 생활을 하고 있다. За бид бүхэн шашинлаг амьдрал биш авсан нэгүсэлтэд хариулж байгаа итгэлээрээ амьдрдаг хүмүүс ээ. 무사는 익숙함으로 법궤를 만졌습니다. За бас уудзаа тийм ээ дасан сэтгэлийн улмаас гэрээний авдрт хүрсэн. 전도 집회가 익숙하게 여겨지면 안 됩니다. Тэр Библийн семинар ч гэсэн бид бүхэнд дасал болж болохгүй. 두렵고 떨리는 마음으로 모두가 참여해야 되는 집회가 되는 겁니다. Бид бүхэн имээсэн догдолсон сэтгэлээр бүгдээрээ семинартаа оролцох хэрэгтэй. 그렇게 해서 이번 또 집회를 통해서도 많은 영혼들이 구원받았으면 좋겠습니다. За мөн тийхүү энэ удаагийн семинараар олон сүнснүүдийг сонсоод аврагдаасаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Та залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 주의 말씀에 또 순종함으로 우리와 우리 가정에 또 우리 교회에 복이 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Эзэн таны үгэнд дуулууртай хандснаар чуулганд маань мөн бидний гэр бүлд маань эзэн таны өрөөл бууж чадхад туслаарай. 내일부터 시작되는 집회 가운데 성령께서 크게 역사하여 주시옵소서.
Мөн маргаашнаас эхлэх Библийн семинарт эзэн та ажиллаа явуулаарай. 오직 주님만 영광 받는 집회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Зөвхөн эзэн алдрыг авах тийм Библийн семинар болоход туслаарай. 말씀을 전하는 자, 듣는 자 모두에게 주님께서 함께하여 주시옵소서. Үгийг дамжуулж буй мөн сонсож буй тэр бүхий л хүмүүстэй эзэн хамт байгаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бид бүгдтэй хамт байдаг эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. Амен.